ga go ne ntwe e ka le tsenang ka bogare ya le phatlalatša mara ge o mongwe a ka emela mola a re ke nna ka kapa o mongwe a emela mola a re ke nna moremi o mongwe a emela mola a re ke nna malefo o mongwe a emela mola a re ke nna laki dira di a tsena ka lapeng ene ge dira di ka tsena ka lapeng di tlo make sure gore ga go ne o mongwe o e leng gore o tlo re ga a lebelela o mongwe a mo lebelela ka leihlo la peace ga go ne o a tlo re ga a lebelela motho a mo lebelela ka leihlo la mogau ke ka lebaka le o tla kry-ang bana ba motho ba kgona go segana ge o mongwe dilo tša gage di sa sepele gabotse mola e le gore go ya ka kwešišo ya ka ko gore ge o mongwe wa gabo rena a hlotša re swanetše re le bana ba gabo re mothekge re mothekgeletše re se ke ra tšea mathata a gabo rena ra ntšhetša ka ntle ra bogela ke baagišane ra bogela ke bakgonyane le dingwetši ka lebaka la gore bakgonyane ba ge ba elwa le barwedi ba ba rena ba ba komela ka ona o le motswadi ge e ka ba ko wena o hlolang dintwa mo gare ga bana ba ge o ne le wo o bolela ka wo ge o ne le wo la o bolela ka wola o laola ke dipompong tša dikotana ge ngwana e tla zwere pompong ya kotana o monoka o thoma go hloka control o lebala position ya gago gore jwale ka motswadi o
motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona letšatšing le le botse letšatši la labobedi la masomepedi tee kgwedi ya tee ngwageng wa 2025 ke moka wa a šiba le ka kua ba emiša menwana ba re kakapi a re namele re a leboga prof ya a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke baruti ba porofeta ke a le dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganong tša leago re a letamiša magagešo re buile gape mabapi le tabeng ya hlogo poledišano yela ya ya re buile moetšana malome ka kapa ke sa tsebeng gore mogoma re sa o hlaba mola ga maloba nete go buya motheeletši seemong se se raite re ko gore ditaba di sa eme ka mokgola na a ke go leboge prof ebile re amogele madume a gago a mabotse a go hloka sekutu maloba motheletši ka labone re bile le family ye ya ga madisa go tšwa ka kua lesehleng la Ntwane mo e lego gore mošimane keletso wo mmage a ithobaletšego boroko bo bogolo ebile moya wa gagwe a o ithobana yo fetoga nnete ka baka la gore wena tlabe o se gona go te karabela godimo ga nnete kapa maka a e leng gore a dutse tafoleng go ka gone o tswelele gore o tle o kgone go tlhalosa taba ya kamano ya gago ga botse le batho ba and then o hlalose gore kua go wena keletso o tlile jwele ka eng o dira eng o mothuša ka eng and then go a kgonagala na gore o ka khunamiša keletso wena o sa kwane le batho ba ga bona a rawa ya go khunama ke khuname lebaka la gore ke hlabe kolobe ke lebaka la gore ke ne ngwanaka o mongwe a hlokofetšeng kwa di 20 o ka re wile di 15 or 16 and then go ne le o mongwe wa family o dumetše yeo ke mo convincitše gore please come forward batho ba tsebe nnete re ya kwagala ya o ka re ba gabotse jwa re ba gabotse jwale ke ka baka leo moroka e fitlhile mowe mme o re tlo mo founela ka nako e re monyakang ke tloga ke mmoditše gore o ile maloba o be a se a theeletša radio go tloga mathomong ile mola ile gare gone ba mo founetšeng ba re theeletše go sa ba gona ke ge batho ba tsena ba etswa re sa tsebe rena ba te thapeletša di-invitation tša nako ya go tla go hlaba kolobe goba ba di a jwang ba raga o kwele ba re so di thomile so tša tsamaso so le kgonne ke mo kgopetse gore yena a theeletše radio go tloga mathomong go fihla mafelelong gore ge a tlo bolela kapa a te karabele godimo ga ntwe a te kwetšeng yona ka tsebe tša gage ka gore ntwe o te kwetšeng yona le ye batho ba go hlalosetšang ga di swane jwale o theeleditše mo aleng ke na le bonnete bowe keletso e kgonne wa phalimanyana gape poe wa kgatiša o swane le malobane o nakwela ba nogo tšere o sa tunta poe awa le kgonne wa kgatliša man ya a šiba o moroka ya a re ke tsebišeng pele ya koko ketsi ya a re te tsebišeng koko koko le ka no tepolela gore ke lena mang kae and then e tla tla ka mo go ngwana mmamza yone le mmane awa nna re tsoga madisa kere re itelela ka bophelo fela gore motse wa ka wa hleretlhepa motse wa koko wa hleretlhepa bjana ke kgatlhege mme ka se kgatlhe ke bana le bona ge ba tshwaitsane felo ka humana le gore
ke tshwanetse go tswa ke lle mo bathong ba tla mpona wa bona no re go bone koko sello sa gago se fitlhile re go bone go tla loka mane ya keletso ke rata go dumedisa ka moka ena ka leina ke nne ofeni ya kwa ga Madisa kontwane ke rata go dumedisa ka moka nna leina ke nna Nnini Madisa ke nna wa Mmagomosiwe ngwana mmamsa yone a ka berekiša o ka re kgotsong ka moka ga lena khutlo nna tsa lefase thobela ke le yena mme o ba re ke nna Mosione ke nna Mamiki ke nna o ke mmano ke nna ngwana ke nna motho ne ke thušana le ngwana o gare ga dio tša gage ka moka tša gore a tla ngwa le matric ngwana o fe ena o keletso ne ke thušana le ena ka dio tša gore a ngwa le matric alright keletso ditsebiše monna ana mara ke role player mos ora nga itsibisa wa tsebega ke mana ga thwa ju o mane ga ka le dumedisa ka moka nna leina la ka ke nna Ntladile Madisa ko Masukaneng Segeng ke kokwa keletso ya magagesho nako ya re dumela le khono a re boleleleng go fetša re buile gape re boela go fetša ke nyaka re thomeng ka taba tšela tše kgolo tše di le tshwentšeng kudu pele keletso ke nyaka gore re thome ka ditaba tšela di le tshwentšeng kudu o lla ka eng ka ba keletso ke kgopela go kwa sello sa gago pele sello sa ka se segolo ke gore ba mathomo go gore ba ntshwarisitse ba ntshwarisitse mo le ba ke lere la gore o boletse maaka o ne kile ne ke sa ela se nana gana gore ke seetse ne ke ile go lokisa dilo tsa sekolo eno ge go lokisa dilo tsa sekolo ke laela mogekolo a ena ga nkutlwa ga pile o nkutlwetse tsa ga ukwa go le side ya ba gore o formataba a formataba o sala mola itse gore a itse gore koko o na le go kwata so a fetsa mmotsa fela ya ba gore e ba ditshela ge ke boa go go boang wa nthoma a nthoma ka go nkomanya o tsutse diary yaka o tshwere le pepe sele ke lona le le zwang ka modiaryng yaka so o mpantsha le phephe lela go ra gore ne le ko page 19 ya diary yaka page 19 so go ra gore o mpontsha gore diary yaka e tshwere ke nna diary ya go e tshwere ke nna remember ke na le 2 months in timeletse e tshwere information ya sekolo e tshwere information ya ka straight e personal so yaanong ke a thoma ke a tlalelana cause of ke nyakile thata ke botsisitse a gona o mpoditseng e ba gore ke tsena ke irang go hlakana le gore nankomanya a nthogela mo dimala ba ka laola nna mola ke tlile ka tabere la gore e ke fihla go mmeola wa sa saola go sempopuru a mpotsa information gore ke ba botse ka re le ge ke sa boledisane le bona e ke information e rela gore ke gale ntse ke emetse mo bophelong ke tlile ke thabile cause of mmeola wa sa saola o mpoditse tšatši le la mpoditseng ka lona o mpoditse gore no that certificate a mmago e lokile so ne ke thabile ke itse gore no ba itse keng a ke ba boledisa ke gana mo gong ke wrong ne ke nagana gore ga ba ntirele that certificate eo gane ba busy ka yona so ne ko ba botsa ka yona that certificate eo so tšatši leo a be go e ke fihla fela o se tsa boletse maaka and then o se tsa nkomanya o boletse maaka a go raya gore nna ke go tshwarisa a fetsa moraga gore ko motshwarisa so go raya gore o sala tlalelane o sala kwatile e ke fihla fela ne ka apere hempa ngwana gage ntsho a re o apere hempa ngwana ke go mmontshwarisa ke re ka re ao a emanyana ke go tlhalosetse ga ka ya ko ira dilo tseo ne ke ile o lokisa dilo tsa sekolo a be le gore o tswela pele wa nthogo nna ke weak mo maikutlong motho ga nthoga a nthogela nto e seng yona ke gore ke a ferekana so a ke nyaka taba e tswa ko go
and then ga mpontsha lephephelela la diary le le tswang ka mogara diary yaka le ntlhakatlhakantshitse because of e tshwere information e bohlokwa ene le ka tsene ge e le gore o e tshwere ke kgopela gore a e busa so ya ba gore ke a meetela ga ke meeta fela ke meeteile ka di-5 ya re di-6 ra tsamaya ra ya koo mme o la sa saola a tla approva sela ne ke setse kwa a tla approva a tla bosa sa ba teng a ba botsa gore maabane ke ile ko go wena ka mabaka a reng eng wa bona nnete a fetsa fela a ba re tshwanetse wa re tseye a ile gore thuša re ilo ira dipasa a morago gore nna go na le gore ke be irele dipasa ka mpeng ka itekeletse a ba gore nna a ke sa e kena bjano mme ola ya ba yena a bolela le ena a mo convince ka mokgwa a mo convince ra tsamaya ra yako so ke di-5 akere ka di-6 ra go di-7 mama wa ntho gore no ke nyako gore o fini ya go tshwarisa o fihla ko ita ke mapantiti a go fetose mosadi gape ka di-8 frugo ke ya sekolong o stile o sa nthoga gape ka mmotsa gore o etse ke go na le gore o tlhentse o nthoga bjana tsa mo ntshwarisa because of ke tlo tsena ke rile dilo tse dirong ka mmotsa ka re tsamaya o ile o ntshwarisa mo ka mmotsa ka re tsamaya okay ya tsamaya a ile o ntshwarisa ga a fetse o ntshwarisa fela a mo fa tšhelete a go namela a ile o ntshwarisa ga a fetse o ntshwarisa fela ne ke le sekolong e ke bo ga ke boa sekolong ke a ko shopong ne e le labone lekula le la ka lekwa gape le ntha gore no maphodisa na le mo a go nyaka ga re ba ile o tla freitaga okay yaanong ga re freitaga ke tha gore re freitaga next week freitaga teng ne e le di-9 ne e le holiday go sa iwe sekolong marang ke re na re ma-matric ra ya ko sekolong re bala ke ya sekolong gape ga ke ile sekolong gape molo e ke boa late ba ntha gore maphodisa na le mo a go nyaka ka re tse tsona tse di tlompalela ke kgopela tšhelete mo go mokgekolo wa ntlatsa ka mokgwa ntlatsang ke a namela ke yako so ke itha gore kwa batla mpotsisa gore ga pila go iregang ko gae o ira ke bane story gore o irega a ba sa mpotsisa ba kwatile because of ne e ba o kare ke a tšhabang ke re ba buile gabeše so e ke fitlha kwale ba fitlha le go ntopa ba ntatlhela ko diseleng okay sharp ka ba undete ko diseleng ke a go bala ko morago ke nyaka go bona se ke se go balelang a kere tshwanetse ko ba ilo tsa di-fingerprint ga ke checka mola mo statementeng sa bona o re ke mohlobotse o re ke mmeteile ka ba ka mohlobolo o re na steng na le ko ntlong o kule ko ntle go lwewa kana ya go bjago dilo tse ka mokatse ke thomile ka go omanya ke ena pele yaanong o re a maphodisa mo statementeng sa ga service 2 o re no ena na steng na le ko ntle na le ko ntlong a ukwa ko ntle go lwewa ga a tlhola o kry-a nna ke itao ba bona gore re taba tsela tsa bona tsela a di sa correspond okay number 2 ke shota ka pasa okay ba re ba nthuša ka pasa wa bona tate ka kapa a gona pase e ka tsang 7 years and a gona pase e ka tsang 3 months so okay ya 7 years e ke a kwešišane ba tlhakisa ke certificate okay sharp e ya 3 months e principal o tlile ga itere ko gae a mmotse a gana a re ke go offera transport ke go offera tšhelete e rela gore mo go nyakegang tšhelete a gana a re wa nthuša gore ke kry-a pasa principal le nne o ka tšeloleng ke be ke na le pasa a gana le nne o sa gana go ntirela pasa mmotsisa o sa gana ke dilo tse pedi na mo philong tse ke di tlhakelang tse ke di llelang ga ke llele selo nna o na le birth certificate ga ke nayo ne ba nyakile clinical card le lengwalo la ko sekolong dilo tseo di ile ka moka tseo re irile so ba re go shotang re prikisa ko gore fingerprint so principal na re o tlo mo offera transport ya gore a ilo ira fingerprint eo dilo tsa rena diloka because of pasa ga ne le ya pukwana wa e bona so o ra gore o ntshwarelela ka yona ntho eo ke nyakile se ka ngwala ko sekolong ke be se ka mmeo nke re lokišeng something ba gešo ne a kere ge re le ka mo a re lekane and then ka hlompho ye ke e kgopelang koko ga ebe koko sesi be sesi o se kwane o kry-a o šupa koko wa go o nore wo aowa ke bolelelo wena mmagore o e bee gabotse bafana ke koko wa go le ge le ka tlhole sa kwane le lwa le diana ke koko wa go a go ne nto e ka tsogang e changitše seo o boele fase and then o moya ga go theoše gabotse le gona mo re tlo lokiša tabe e tlo loka go no re ka se loke a go kgonagale that is why le kgone le re tlišitše lena le nnotše re sa nyaka gore re le tlhakantšheng le ba bangwe gore re tle re tiketleng ka mo go fitlhela re tšhaiša go fitlhela tabe e lo ka moroka so keletso wena mo bophelong ba gago o nyaka dilo tse pedi ke nyakela dilo tse pedi nna ke eng ke pasa ke shota ka pasa
and then ke tshwenya ke tabe ya case because ya disturb alright ke taba case le taba le pass taba ya pass. boitireng nka reng ka e gopela go gore ba tlo go le ntho ka and then ba tlo go le ra batho gore na ka ba ro go sofuna na ka motho wa go ikhomolela a ke na thomana pele ke na ka ikhomolela yeah batho ba ke bona ba nthoma ba nkgotla and then ba itse gore weakness ka go gore ke na le di-anger issues or ke lositse mme at an early age sa mathomo sa boithu ke lebeletse situation ya go gae le situation ya gona no sister o ira grade 8 wa ntatela ke lebeletse situation ya ga ke dilo tse ntšhi tse rela gore o shota ka tsona tse dingwe ba kgone di bona tse dingwe ba ka se kgone di bona emotional support wa e shota physical support wa e shota sa taba boithu mothola wa go wa high school nna ke nna e tshwantse gore ke be motho kwa gage so no ga ke sa kgona a ke sana relationship le ena go bolela nnete ndo gore e ke na mmona ke na kgatlhana le ena nako eo motho o la ne e tshwantse wa nnemo a ke palelwe sa mathomo ne ke tlo mo uplift and then a fihle mo e rela gore le nna ke fihlile but then dilo tseo a ke sana le tsona so ena a ke sa kgone o tlo ya go gae ka baka la gore enkatla ka re ke batamela go gae ke tšhaba le go khosa dilo tse dingwe le ge e rela gore ne ke sa tlela dilo tse dintšhi mara ke tšhaba go khosa dilo tse dingwe mara ena nna ke sure wa ntlhoka mo le because of tshwanetse ke mo support wa ntatela and then ene a se ena fela le bana ba bangwe ba tee ba e rela gore ba kena sekolo ko gae tshwanetse ke ba support ke ba fe se nna ke se tsereng ko sekolong so dilo tseo ka moka nka se kgone go dira ka baka la gore situation la e bona e bjang okay ke a leboga keletso mama o dula le keletso keletso na dula ko go nna go ile wa ba le ditlhakatlhakano sa mathomo ke ile ka re ke kopane le ngwana ke tswa mmolo ngwana a llela mo go nna ke batho ba ba ntlwaetseng jele ka mmamogolo wa bona ka ge ba ntlhompha ba itse le ge ba na le mathata ge kgone go dutšhana le bona ka mokgwa go leng ka teng a swere ngwana ke tsamaya le ena ngwana wa ka o ke tsamayang le ena ya a re mo go nna mmamogolo ka re ye ngwanaka a re ke nyako ya sepetlele ka re wa sepetlele bothata ngwanaka o wele o tlene ke matlapa ka mo matlhong ke mošitse ke kgopela nkadime 60 ranta ke le ena ko tleliniking ko sepetlele ba ntransfetse ena ka re jo ngwanaka ke na selo ke feditše tšhelete ke tswa mmolo e feleletse ko mmolo a re sepele ngwanaka maybe go ka leka matlhatse maybe ke tla bona gore ke dira bjang ge re sepela le ngwana o mongwe mo tlase le rena ga re ngwana o la ga a seno tšhika wa thoma gore a wa mamogolo no go se bjago a ke go botseele nnete ke re nnete ke e feng o re yo mamogolo ko so keletso o tshwarisitse mama maphodisa ke tima mo gae kgapetsa-kgapetsa ke re e bane keletso ena keletso o gomotseng ga ke rekisa ko sekolong ke rekisa ko sekolong kwa ke mmona metlhe ke motho a gomotseng a ka ria ntho e bjana ngwana la gore mo go nna gore mmamogolo mo go lena o tla ba motho o soft bjano motho gape o tshwarisitse mama o toronkong ga ke bolela ke le bjana ebile ngwana ka o ke sepela le ena ke re wena gape kweletso ba re o tshwarisitse mmage mara ntho e ke e bjang ke bohlola ba eng bo ebile ngwana ka o ntela re mma ka baka la gore bana ba mamogolo ntladile ba go tšea bjalo ka mmago bona e re mola go re fihle re bie merwalo gae re tle re o tloye o kwa ka mamogolo ntladile o kwa molomo wa gage gore go diregang ke re ngwanaka o ka re wa rereša a ke tsamaye le wena re gae re fetše morwalo a ke fitlha kwa ke a palela ke humana bana ši ba be dilo ka moka ka mo gae ke re ao bjale tshwanetse ke tle ke apele tatago le ena ke re megola mola le mola ke tlatle ke mmona go sasa mola ke re ke tlo mmona go sasa teng ge ke tsoga ausi wa kena o tla ga etla gore ngwaneso ke re bane ne ke sa re ke tlo tla ko lapeng before ke ya sekolong o re aowa gape go bjane go phukile ko lapeng ke kapane le ntenye ngwana gago o mpoditse gore o nyako mpone ke re ke nyako go bone wa thoma wa lla mola wa balabala mola ke re ai bjale ke bona ka o dia lešata ke re ao ngwana gae setlheo ke bona pelo ya e tlakalakane ye ya gae re tlatle re bolela ka re gona bjano baagišane ba tlo re tumolela maatla
gore re tlatle re a tlama mo gomme bopela batho espete re tsamaye re ke go kopanyetse ko gae aowa wa nkwešiša šole wa tswa ga e tswa mola ke re jo nnene gape mmamogolo go pelo ga ke botlhoko a ke go bona ba tsa nkgopotsa nako a ile a tlhokofelela ke bana tladile ke motho a kgopišagane fela wa tsa ntho e diregang ka ga lapeng la mmane ke e šoro o ka re go kene sera se borugula ka molapeng ke tlo tloga nna ke ye ko teng o re wa rereša mma ria gore o tlo o dio gore go e tswa sekolong o tsamaye o ye ko teng awa ka nnete ge ke tswa sekolong ke aya ga ke fitlha ke humana ausi ga teng ke humana mmane ke re mmane a ko ntlhalosetse kganti go direga mmane ore mo go nna ore tswela pele ma mmane ore mo go nna ore tswela pele ma okay mmane ore mo go nna ore mamiki lapa la ka le tuka mollo ke re awa mmane mola e se gale o tswa sepetlele mogekolo wa modimo kganti go diregang mola e go tswa mahlokong a makana-kana mmane o ka se latlhege ke le teng ke ngwana gago o ntšebele ka ngwana gago a se gore le ge ke le ke nyetswe ke le ko kgole le wena go rara ke sa le ngwana gago ke ngwana gago o sekwa mmane ke ge a tothomo go kgopiša meogo a re ngwanaka setlogolo sa ka se tswa toronko ba mo tshwarišitše a šoka mo bile o palela ko go sepela mamiki ke nna ola ke re aowa mmamogolo aowa mmane o sekwa a bolela bjago o re aowa o bile o palela ko go sepela ke ge ngwanola a ke morala ke re tsena ke ge ke mmisa ke re keletso tsoga ke ge a tlo tsoga ke ge a tsoga a nkhumana ke na le mmane ke re a ngwana gane go diregang gate ka gone wena o roga mmago goreng o roga kokwago wa sa kokwago ke ena e leng thoro a noši goreng o dira ntho e bjang o ra wa mmamogolo ga go bjago e re ko go tlhalosetse setori se nna ne ke lwela ke nyaka kgopela go koko ke mo kgopelela go mama ba bitsa ausi ba mbitsa mama ba re ora ne ke kgopela mama ke re mama a ntirele pasa and bjano ke ngwadile tayari mola ke ngwadile tayari ola mmangwane ola o tsere tayari ya ka mme ba e fihlile dio tse ntšhitša ka mmamane bile wa tlalagana ka moganong wa thoma walla ke re jo selo sa ga sa ntia pelong ka se ntia pelong ke re mara batho mahlomola pelo yale ke thoma le nna pelo ya ka e ba bohloko le nna ke thomolola le ena ga ke lela le ena mola mmane o re kgante ge le tlo le kgapiša meogo mo pelo ga ka ke re mmane ntho e ngwana a llang ka yone ke selelo se sa tshwanelang gore se lele ka mo lapeng ga di go diregang mmane ke ge ke tlo thoma ke rela mmane ke re mmane nna ke tlatle ke boa go sasa ke kwa molomo ausi gore gante ausi go ne le mo a dirileng na aowa ka nnete go sasa teng ka theoga ka ko go ausi ke re ausi gante go direga o re jona ngwana o nkapola ditswalo nna ebile ke nna ngwana ka mokgwa nthoga ebile a nkapola wa tsa ke mami ke kwane ke ikgwele ke re aowa o se kwa bolela lentšu leo wa gore o nyako ikgwela nna ke tla šala ke na le mang mola o lo ausaka o re aowa entle ka o tseke ka molapeng le entle ka o ka re gore ke ga a thoma a hlakalakana ausaka ga a hlakalakana mola ke a thoma ke re ke buša pelo bjano ke re a ke itshwara ke a itshwara o a tloga le ena keletso o ya ka kamore o fetela ka kamoreng ga a fetela ka kamoreng ke nna ola ke thoma ke lata mmane mo thoko ke re mmane go ka ba bjang nna ke ithaope bjale ka ge ke le ngwana gago o ntša bjale ka ngwana gago ke kgopela ngwano a tla a dula le nna ke botsa ena ausaka gore nna a ke laole ngwano wa bona ke re okay mmane wena o reng mmane a rawa ngwanaka o phala ba bantši ba itiela ngwano ga ba kgopele le go kgopela le bo mmago gore o dumetse o dula ko dula le nna aowa ngwanola ka nnete ke ge a thoma o dula le nna go a hloka molato ga go ya ke makala maphodisa a kena a nameditše mang a nameditše
ngwana wa gabo ga ke thoma ke re kganti ke senteng wa bona lepodisa le la ra wa mma o se kwa tshoga re nyaka kole ba re keletso o nna mo gwena ole ka la re ga ta khoto nka ba tlile ko khoto wa bona yele ga thoma ga bolela bjago ke re aua o humana ngwano a hlakalakane ka re gona bjano na ngwala trial gona bjano o feditse gone go tlo ngwala di-exam so ne go ka ba bjang le fele le founele le mo go founung yaka le fele le mogopotsa ka baka la gore ngwana la o hlakahlakane and mola a ngwala di-test ngwana a ngwala di-test ke badile matric ke a tsa matric ke ntho e bjang so nna ke kgopela gore le seke la mohlakalakanya thata gore a tla kgona go ngwala di-exam nna ka nna le bothata le mphoune ka fa lephodisa le la di-number phone tsaka a ra wa mama re tlarile ka gore ga ba ke tla dila khoto re tlo go founela re go gopotsa gore ngwana a tle ko khoto aowa a re bjalong go tlo ba so wa kutsisa ya ba re bjanong ke ga a tlo thoma ngwano ke ga lephodisa le la le kwana le nna ga le se tlo kwana le nna bjago ya ba re bjanong ke a tsamaya ke o tlhalosetsa ngwana o tswa khwaereng ga a fitlha ke re ngwanaka kgante ga wa bolela gore o swanetse o ye khotona o re jo mamso ke lebetse ke re kgante taba ya go ya khoto kgante a šifela o re jo mamso ke lebetse go go tlhalosetsa ke re awa ga o dula ka gopela ntho engwe le ngwe le mafatlheng go go bodisa ka re o ntšee bjalo ka mmago o tshwana le ge ke tshwara bana baka nna o sentse o e tla kamo ke ile ka go kgetola a re mamso o ntshwara monate ebile o ntshwere ka borutho ile re kena ka lapeng la gago wa mpha ntho engwe le ngwe ya bophelo baka ka re okay ngwanaka ke kgopela gore o lokologe ka o ka la gore ga ke ja go o bona o le mo stresseng ka o tlo feila and go feila matric o tsebe gore ga o tlo bušeletse ke ntho ene ke motlhotlheletsa ka yone a ra o ke a tseba mammuso mo ke tseba thata ya bore ngwana o ke ga a tlo thoma ka morala kare ka tšatši la khoto lephodisa le le lamphounela ga le mphounela mola ka morala ka di-5 le le ka di-5 a kere ba mo go nna ba re nyaka ko khoto ka morala kare itukisa ka di-5 ba re wa nyakega ko khoto ke tswa le ena re le babedi re le ko khoto a re fitla kwa re kry-a maloma tatemogolo wa ge ba re ke sankhuku a fitla ma kere ebile o thusitse ka go kereye gape go sososo ke ile ke tlhalosetsa maloma a teng gore ao kgante go bjago kere gona bjano nna ke le mo nkabe ke le ko ke ithekišetša ko sekolong ke ka baka la gore ke tifegeletse motlogolo wago mo khoto o re o re gona ke tlatle ke nampe ke theeletse aowa gara nnete re a dula mola nna le malomage ngwana la ge ba mbolela ba re a sentse gore a tla boe ne ba re a boe ka di-4 tsa di-11 ba re case phumutse ba phumutse case gomme go shota file ya 500 ka re 500 ranta nna ke nayo and nna ke sa lena le tšhelete nna ke na selo ye nka intšhang ya bore mošošitse la nthela re mo go nna re a gona bothata mara a boe ka di-4 o tla ba ngwala le tlo motistepa mo nagare wa le sa bee di-4 tsa december e se ka bala di-4 tša november ka kala ka di-november mo o tla ba go ngwadiwa and o tlo palela ko go bala ya bore le ka nnete mošošitse o la le ena a nkwa mo pelong kare a thamare le nna ke motswadi kare a gona bothata papa mama ke a go kušiša molao wa gago and nka se o tshele molao wa gago a rawa ke a go kušiša ngwanaka ke ga tlo thoba re gona ge re bea ka di-4 ke ga tlo bea ka di-4 tša gore a santse gore a tla boele kae ko khoto ka december ke re ngwana a tlo ngwala di-teste tša gage a ba a fetša and go tlo ngwaleng ga gage di-teste na a sena pasa principala o tlile mo go nna gafetša a re ngwana ga a tlo ngwala ka re o re ngwana ga a tlo ngwala mola ba dile thata bjana a ngwalele try o re ka kala nna go tsamaiša molao ke re ke a le kgopela bjane ke eng se nka se dirang a re tsamaya ko management ko antaela sempupuru ka re bjale ko fitlha bjang ko a re aowa gona ge ka bona šifang ka re wa tshwara kwa bo ne le principala le mmemngwepe ka a rela principala re ke motswadi ngwana a rela wena a re keletso ye rela ena mme a go tlhoko a ra nna a rela mme a go nametse o ntwenye kwa sepetlele o ye ko police station o re a davita go mo ba o šutele senepe o se paste mo ataviteng wa kwešiša gore o tlo kgone o ngwala ka re jo mare go tlo kgonega di-result di tlo kgone o phomela a re rapela o morapedi ile ena mme mongwepe a nkenela re o morapedi a ke re o nyaka dio tša ngwana o di sepela gabotse rapela o morapedi ngwano ka matla gago le ka tumelo gago a ke re wa ko ga madisa badimo ba madisa ba tlo go thuša gore ngwano a kgone o ngwala o ile a nnoši go ile keletswa nnoši ke mo neile tšhelete a namela a ile ori a davita ka ba ka botlhatsoša senepe nna alright e sware mo mama why keletswa ya go di direla affidavit a ne a nnoši wena o le gona tate moremi tate ka papa
ka tsone ngwana ke tlogo ke le bogabjang ge ke kene mo pitseng tse kgolo ka mokgwa ke le kgale ke di mo kene mo pitseng tse kgolo ka taba dipasa tsa ngwano o itse gore ntwane ka mokana ga ona le nkutlweng bantwane ba ntlhoile bantwane ka moka le ka tsone le ba di utlweletse bantwane ka moka le matitšhere tshwara seo se ko go nang sona setapeka pampire ke go nang yona eo ke ya ausi wa berekang ko sasa wa nthušitseng 3 years ka moka gore dilo tsa ngwana di loke go lokileng go ndwa le re bolatso go lebaneng ga re bolela bjana gore go lokileng tate ka kapa re tsamaile ka november a ke tsore ke november ke ra ya gore bostala ke ge re fitlha gore bosdala ka ya mola ba ba shutang dinepe mola ke a ba shuta dinepe le ngwanabo ka dipatela ge ke fetso dipatela ya ba taba gore re ya koka re ilo ira dipasa ge ke fitlha ko a kry le ke tshwere puku ela pasela puku ba re emme change pase pele and then ke gona o tlong go lokolla dipasa tsa bana ke changeile paseo ge ke riana ke emetse message wa gore pasa e tswile and then ditaba ka botlalo tsa dipasa tsa ngwana gore o ngwala bjang ko sekolong wa go molomo ga pasa e class o kena ka mo o pasa e class o kena ka mo go pele le founele mme wa satsao wa nthusitseng gore ke letswa ke re pasa o e kereile na o tlo e kera ge shine ke ntsha pasa ya ka o gatisitse menwana ke o khathile dinepe pasa ya ka e ba ile ba re ke a puku ke sentse ke ire ya card and then so mo ke leng tembo ke emetse pampiri ke emetse pasa ya card o ne nako e ka kang o dirile pase ya card gone ba e ka be na le bo ke irile kgwedi ga fetso a re fetso go la kgwedi fetile wa o re ntwane ba go tloile ka taba e mama ntane ba ntlhoile thata a ke re bjanong ke tumile gore ga ke irele ngwana dilo tsa sekolo di-certificate tsa ko sekolong di-certificate tsa ko sekolong tate moremi ke di thomile ke na ke nnoše e sa le ba bannyane di mpalela mara mme ola ga a šala ya sekolong mama mme ola ya sekolong a ya go bolela le mathitšhere ka baka la keletso lena le be le le kae tate moremi nna ko sekolong keletso ga ngwala ko sekolong mme wa nna le number phone tse ko a berekang ko teng o ngwala lengwalo gomme le ya ko sekolong keletso o ile ngwala ka lona o ile o kgopela gore le mo founela o lengwadile neng le neng o difounu tše mme o rile re mo founela o ile ke tse o sentse re di berekisa ke yana ndiretseng gore keletso a kry day certificate kore ke tsamaya ka koloi ya sasa bjane ke yana ntatang ko lapeng and then o ya le nna ra mošate re ya di-police station re ira di-affidavit keletso ga ngwala ko sekolong o make sure ya gore a ire lengwala la gore ngwano a ile ngwala ebile wa mmona ngwana wa boa ngwannyana ga ana certificate sang ke ra shinge difela mara o mo iretse gore a gole nkore ke kry-e something mo mmago keletso ke firstborn ya gago a se firstborn a ka ile ya robala ya shua two ya bana gore shinge go boe kgale ba šiana o ka re ka ngwagonto go tlhokofetse mmago keletso pele after mmago keletso ge go tlo tlhokofala ngwana ka o mogolo mmago keletso ke number 2 and then ke kwile ge le re le sokodisitse ko go kry-a death certificate ya mmago keletso go be go diagalang mowe why le sokodise ke death certificate re tsamaile le nna e le firstborn aka ra ya ko sempupuru ko go hiriwa dipasa ko teng ra hubela go eme traka mo teng moe ra ema line ya traka ge re go emeleng ra emela traka ngwana o le a re nna mmago a rena ke a tsamaya ke boela ga e ka baka la gore line ke e kgolo ra mmotsa ra rago kgotlelela e tle re kgone gore re ire dipasa ka moka ena ile a tsamaya gae and then wo a setseng wo a sala hira re ile ge re fitlha gae ra mo kry-a steng a fetsa for sure ngwaga ka moka ke sa itse gore o ko kae so mmago keletso o tlhokofetsa sena pasa na sena pasa and then go ndwe le ge re bolela so ke ona death certificate ya gage gona go se wa sasao ke ile ge ke thoma ke lela mo go ena ke re ke na le bana ba ka ba e leng gore ne a bana dipasa ba ina selo kgale ke tsamaya bo gorobosdala bokae a re ao ke tlo go thuša tsona a o seola o di thomile from start a ya go robostars a ile o thoma ka gore a aga pasa ya mmaga kere gore e tle kgone o irang ka gore ne ba re ko computeng ge re ile o nyaka di-certificate ba re o sa phele a kere ne go sena day certificate gomme a o seola a ira gore a ire this certificate mengwaga meraro tate moremi a di dira a ira gore a ire this test certificate a gagašhina ira test certificate ele ke yona e rileng gore bokeletso ba ile o gatisa menwana gore bostala ba shote dinepe gomme ge re tshwentse re ile o ntsha dipasa tsele wa kry-a le gore ba re ke tshwere pasa a puku and then ke e change ka e change ke emetse yona alright keletso o dula kae mama gone bjanong gone bjanong nna ke itse ga nna ga mmeo ke mammeo ke mamiki
le tlhobana jwang le ena mama o kwa koga madisa ke bana ba mmane le ba mmamogolo ka mokgo mara se straight bjago ka dikgoro a botse mme o a swa geno a re na be re no ba la gore mme o kwa geno mama re kgorwento ke rela gore ke nyaka go kwešiša re keletso o ka gae goba ga ka gae ba re ba madisa ye re ba madisa fela a ke go tlhobana gore a ka gore ke ngwana a ramogolo gore bja ee nna ke ba itse ka pele alright gore a re keletso ga o dutse mo o sa go tsebeng a mara go kaone go na le ko nna ko teng ko dikolobeng ko go kaone go kaone Paganu sorry au sorry yena o ya chota vele balambala u sorry o ya chota asimfakeni u sorry re a leboga re tshonya ke network magagesho re tshonya ke network babogedi ba rena ka mola letlakaleng la Dr. Moremi le ka Kapa Maubane ga ba tipsini ka rena right yeah Maurena ke gopela gore mo tabeng tše tša dipasa le di-certificate re tšweng re lokišeng taba ya go se kwane ga lena ke yona e ke inyakang ke baba ke yona o ne bana ba ba kae ka gae
kwa lapeng ke tlhokofaletse ke 2 ke setse ka 8 o setse ka 8 ya o bona ka tlhokofetse mo mmago keletso le ancestor a gage ya malome ka kapa o ka re sheile motheeletši mola o bo mmotsiša gore papago mmago keletso o ile kae ka gore o ra wa o ile ga fetša go ba mmeleng a wa papa go keletso a ja dimara o re go diagetše mama awa ke re ke ile netegešene ke ima fela a ba tsa ba ya makgweng a be le gona ga ile se ke fekisa mbitse gore o ile kae go fitlha mo ebile ngwana a belegwang go fitlhelela ebile a ba a na le bana ekwa go fitlhelela ebile ke ukwa ba re o tlhokofetse ntate o okay and then le dula kgole le kgole a se ko kgole bjago le rena entle ke rena mo batsong gore tsaya ko teng gone bjano ke mo re thuthile ne re nna le bona okay ne re le bo maki so jwale ka baka la gore abuti ya mmeola o go beile mmeleng ga a fetša a tsamaya wa be wa tle wa kwa gore o hlokofetše wena le mmeoki le loišitše ke eng ka baka la gore abuta ge ba a se gona mo bophelong ba gago nna le mmeola re lositse ke tabakeletso ke tloga ke mmoditse ga pile a mpotsa nthare keletso o kgone o nthekisetsa bjala o kgone go nkela kgonyeng a nkutswetse tšhelete ga e ring nto ke mo fetotseng yone ke more ka re wena ge e le gore o nyako o nna le keletso go nyako gore o tle ko lapeng o tlo o bolele le mme gore koko ke kgopela gore ke nne le keletso ka gore nna a ke sana ngwana lontong wa e bona a re utlwane gona moo sone sa gore ena a tle ko lapeng a tla kgopele keletso ke ntho a sa enyakeng yena keletso o findile out jwang gore mme o la ke rakgadi ya mmago right ke a e fetola emape a go fetole ko gae ke dikeiti di lebelelang so dikeiti tse ge di lebelane so go na le makhelwane mo ke family ya wo ke motho le ngwana wa mogolo gona moo o tsamaile le keletso le ngwana a gage ba ya ko go ausola ga ba fitlha ko go ausola ngwana a gage o lekana lo keletso a morare ngwana o wa meitsi ona rakgadi a keletso a ra ke meitsi ga o meitsi ngwana o kwa ngwana ntladile go ba reng ke pompoleng go feta beke ke ga tlisa teki ko ga ikotse ba reng ke di-hostar ba fitlha mola ntharaga ke re ke tse keletso dietašile ne ke sa meitsi ke mmontshitse ke makhelwane kamo ka re eya ga o ebile ke morara aowa o na le ngwana wa bo mongwe teng wa ngwannyena mo nnete o tswile gone bena ke tseroile o šia dietatsela yo etatsela di a ira gore ngwana ka a beso a tuletseng ene tata ka kapa nta gore ngwana ke a nne ko gona ke tloge ke sa enyake ka gore na le ena ra itsetsane le itsetsana eng mama ra itsetsane straight gore o mongwe ko mo bjang o mongwe ko mo bjang le ena wa go tsena le nna wa nkitse nna bile tsaka o di botsa keletso ekwa ya keletso be ke botsišitše potsišo gore wena o findile out jwang gore mme o la ke rakgadi ya mmago ya ba gore kokwago o wa e fetola o ka e fetola le wena ntate ka kapa nna ere ke thome ko go botse gore nna ke go itsitse bjang ka mona nako ke sana le 7 years mama a sa bele ngwana ka mokokotlong wa gage wa mpelege ne re felentse re ya ka mona masnet ne a šia ntlhalosetse gore eng ke eng so ne ke fele ke khapa nako re rato se le ka nna le ena o wa thakaka o mme ngwana mme so ne re fele re rato se le ka re ile thutha go matamong so then ne re thuthela go matamong a ka ntlhela go teng so mmata na fela a kena le nna ka mona ga kena le nna na le ngwana mo ba re ke nnunu sala tlhokofala le wa bithu ngwana ga wa bithu sala tlhokofala na fele ntsampo tsa reno wena o akamo so o ka se story se o ka sna motho wa gore wa akamo and then wa ukwa ka ena fela so editla go mmeola a fetso feta ngono le ntse re fele re mhlola le nako a lwana so ba ne ba sa itse gore ne ke fele ke ya ka molo gore nge ba nthibetse gore ke se ke tla itse information so ke tlo kopana le mmeola ke khapile o la mmataola ka re ntse ke mkhapa mara nako ke mkhapa mmeola na sa nne ka mola na nna magwe ke mmitsa ka gogo so na sa nne ka mola na nna magwe so tjajilela next na dieta tsa school ke sna dieta tsa magae so ne ga berjeta tse dintsa marathanyana so wila re eba fetse ba me introduce mo nna arawa gape wena o stolo sa buti so nga se go tlogele o sokola mo philong ena ka nnete a shinga ba ntlogela ke sokola mo philong ka nnete go thoma lona le tjejileo dieta tse wa di rekileng tseo ga re ka tsona fela le nno ke a bere yena mo ke lemo go fihla ka jeno ke maapere go thoma ka 2019 until ka jeno
le nno ke sa maapara ene nna ntengwe ntate ka kapa nka le botseng yone ga ke motho le go tomelana ga ke motho le go tomelana nnete ga ke nyake motho wa senye selo se e leng saka so diaparo tsaka ne ntse ke di apara ke di share le bana ba bangwe le nno e rela gore ba ka ntha gore ke ba jimene ke ba jima ko sephiring so nno ke tšhabo ba jimang ke re ba bona setse go tswile taba gore ditlhare e dikolobediwa mamma ke tšhaba le go ba jima go se ba tla re no ke ba sahlela ka tsona so diaparo tsaka ne ke ba jima but then a ke nyako o senyetse go sofo ne diaparo tsaka ka di rata ene ka di hlompha o bona ntate ka kapa ene mme o la ka nnete go thoma lona letšatši le ka tseno on supply ka ntho nngwe le nngwe ge nka re ke a khoereng kae o etla o tlo supply ge nka re ke a kae stage ke a kae mina teng on supply uniform a sekolo ne ntse reka kena na sa nthekele selo ke ko kwa ke re ba fana na sa nthekele selo la ntshwarela fo go ntsha mantsopo ke ntsha magorena ke ira ke nthoela le go felentsa fetola ga o ntso sa nthoela so na sa nthekele selo salampotsa ka 2016 e re fetse gore tsabana na kwela ka gano nna a re nna nka setlela ke sa go rekela selo ka re okay sharp so 2016 up to 2019 ne ke tlhaka dilo tsa sekolo ke apara dilo tsa ka mo next door ga makitla ngwana ka moteng na kena sekolo na hlobola ka apara so ke ile re go kopana le makoko ka seketle ke go bana le motho rela gore wa hlobola ka apara ka bana le diaparo tsa sekolo ka bana le sela ka bana le stationary ka bana le tšhelete go ya maeto ka bana le tšhelete go ira ya go ya require until ka tseno ke sharp right nko ishe ka mo go mamza yone mamza yone jwale ka ge ka dikgoro tša ga madisa ge le bona koko mola le re mmane lapa le la mmane ya go le o le tsebe lapa la mohuta mang lapa la male nna ge ke tlobe ke mo tsebe le ntladile ne le batho ba ile re ge ba thothile ba tlila ka mo ne le batho ba senang le dintwa ne batho ne ba bolela ba re ntladile ko dintwa o tlo go jikela bjang ke re aowa nna tlhenge ke dutse le yena ke motho soft and ke motho a kwana le gore a nthege le nna re thegane mola le mola tše lena le di bolelang ga ke di tshepe ba re o tlo go tšekela motho ra mo tsebe ke re aowa nna a ke tsebe nxa le go ntladile le mmaga a šibe ke be tsebe nxa ntladile ne le motho o borutho ne ke re ke na le mohola ke ya ga lapeng labo pele before ke ya ko lapeng leso ke thoma ko lapeng labo ba nkadima dipitša ke phela le yena go ya go ile le nako a tlo ba tlhokofala ke ngwana a wetse ko letamong ke nna ke ile ka tloga ka wa robala le yena ka mo lapeng ko mothega ya re go feta beke wa tla ga tlhokofala wa ka ngwana a wela ko petseng o tlogile ntladile a tla nthega wa kušiša ya ba motho nka re bjanong ke motšere bjale ka usaka ne re ga lla a re bjanong gape bana ba ka ba fedile lentsule le le ntlhaba mo pelong ke re aowa o se ko a bolela bjago ile re ngwana ka a seno wela ko petseng tšatši le after beke ya ge ngwana ka seno bolokwa ya bo re nna ka thomo bjanong ka thomo kopana le ntladile ya ba monwana le lenala le bana ba ga bantšea bjale ka mmago bona gwa ya go ile so ka mokgo nna ne ke thegana le bona le nako ba tlo thoma ngwana a tlo dula ko go nna ngwana ile re ge ba thoma ba re o ntweng a etswa khwaere batho ke kwa ga bolela ga re mphakati ile re ge ngwana a etswa khwaere o tswa khwaereng a tla ga e tla lla a re mmamogolo gape ntwela e thomile gape ka re o ra bjang ka re tabe ba re iphumotse ko khotho dilo ka moka di fedile bjale go tla bjang gore e thomile gape o tswa kwa o tsolwa le mmago gape o re aowa ga ka lwa le ena ke kopane le mme makitla le ngwana gage ba re ba ilong jaka ko khwaere le thabang ba re thabang o tlile kwa a lla re ba re gape ko tshwarwa and nka tle ke sa boa ke re aowa ngwanaka thabang yena o ikwile kae pelo a ile thoma ile ka rela ngwana o kare ngwana o se kwa balabala mola o ngwala diteste o tlo hlakala kana ene o tlo feila go go khalimile ka re se kwa tša ditaba ko ntle o tša kwa sa gago gore focusa mo dipukung tša gago o tlogele o tlo o itšatše bala puku tša ya gore ngwana o ke ga tlo thoma ke mmea mo gae ka re nna ke emelele ka motswadi ka ge mmane a file ngwana o matsegong aka a ko butšha mmane gore maybe ausi o kopane le ngwana mo tseleng a mo tšatšea na ga ke fitla kwa ke a kena ga ke kena ke humana bana ke re mmago lena o kae ba raowa o robetse ke re ao o robetse ao o riragang ba mme ba raowa o nwele ke re okay gona gona bothata ke a mo tlogela ke ge ke tlo thoma ke a ko go mmane gape gore ba gore go a lewa nna ke kgone go kuša gore ba re mphakati ka mo next door ba re ntwenye ba tlolokiša taba tša ausi ke re ao
madi gore a ke tsamaye nago koo kwa le nna gore ke re gape ne re steng a re kokoko ga ke sa re ke batho ba le ba a ke fitlha ka kwa ke ubana makhelwana wa ka ke fitlha makhelwana ke re gore maki o ra gore selo ke re gante go diregang o ra wa thaba nna ka ke le motswa le nna ke kule botlhoko thabang o tlile mo alla a re ngwana bo ngwala di-test ebile a ka se ka tswela pele career ya gage ya fokotsega ebile dilo tse ka moka tse le di dirang di ka soke di phomeletse ka kala gore o tshwara bjano nna ka ge ke motsadi ke ile ka re ao a nke ke bitse ba makhelwane le bona ba tle ba kwe sello se sa gore ngwana o tshwerwe ebile ngwana a ka se tswele pele ka dithuto ka thoma ga sa re ra tlhalosa bjago ya bo re ntadile ke ga kena gore kae ke le kwele ke ga thomo gore ntšha mahlapa mola a rogana ka re ntadile theeletša a re ke ga tlo ntšhupa ka monana re o se hwirihwiri o ntlela mphakati ka re batho ka bane ke thomile ko lapeng a re ke re o se hwirihwiri ke ga thomo rogana mola ka tswa mo go wena ya bo re monna ka ke ga nthibela tlogela tlhotlho o ya le ntadile wa motseba ke ngwanenu tlogela tlhotlho o ya le ena wena sa ga go humola ke ge ke tlo humola ke ge bana ba gage ditlogolo tsa gage go ne le moshimane ba bang ba gage go ne le moshimane a gage lo a tswang le ngwana ka komeng ke ge ba mogoga ba re mmetlogela go tlhotlho emele ke ba mogogela ko ntlong ke ge a tlo tsamaya a re ke a gapeletša a tsamaiwa a ya ba ya ko ntlong a tlo a re nna ke morobile le monwana a ka re a lwa le ene o gogile ke bana ba gage ka matsogo ba mogogela gore a tloge mo go rena a ye ko ntlong ya bo re bjano ke ge go tlo phatlalelwa o mollo monga ya gae ya bo re bjano go sa teng kenya pelo wa ka ne ele bohloko ke sa robala ka iputshara mara ntadile ke mothusitse bjana ke katana le go mothega le gore mphakatina ko etane ke re ko motsebisa ya bo re ena ba robala mara bjano gona bjano o mphethuša ka re nna se ke le sera sa gage mola nna ne ke re ke a thuša mamorena a botse mphakati o boetla gore ya na a sebe ka kora botsone mphakati o ne ba re ba tlo botsiša gore wae ngwana o mmalomao o ile ko ga ka mo next door ba re a lla ka meogo a llela go mmeo ka mo next door ga makitla a lla re gape ola motlogolo wa ka ola a ka sengwale di-teste ebile o tshwara bjalo nna ka re aowa ga ba sore bolela dilo tse di ko maphodiseng dilo tse ga di tlogele ko maphodiseng nna ne ke le go kgalema taba ya gore go tlogele go tlhogoloiwa wa kositše dilo tse ka moka ke tswa ko court ka re nna ke ne le tlhatse alright mara gone jale ke kwele mama a re gabotse wena a lo le wena o lwa le mme o mongwe o a reng o motlhokomedi a o re bualo mama why re sa e moduma le me ka kapa re kry mme ola wena ba raba lo le wena ba raba ne bothata le wena ba romfoza kwa keletso o boletse shule o emiša letsogo nko mofe malefo re sa nyakana le awa nna ke kgopela o bolelana ba bona keletso dilo tse di bolelang tse dintsi pele o bolela diary kae tate moreng mas diary tate moreng phepela a bolelang ka lona a latla lena le tlile le ngwane se wa moshimanyana le kae phepeleo a se le go ba letshwere o fakile certificate o riang o fakile certificate gomme o re le tlile le ngwane se wa moshimanyana ke na la usolana a le mo nako la re na le ena gopola le o mo wa ko gae moshimanyana le mama re o retse letšatši le tlile le moshimanyana ko gae bjanong gore nna diary ke tsere bjang ka re phepela a latla le nna a latla le nna phepele nna o rente wa re diary a ya tla le nna le ngwana teke mo file founu ko gae ke gore ba mo founele ba mmotsisa a ya tla le nna ntho ntitela mahala mto ngwana ka o wele o etse mahala pharogole molemo a na le 6 months a na le 6 months ke na go botse ke nna a bona le phepelo ka mogoleleng ntitetse mahala humolo ke tlhalose ke gore lephepelo e go iregileng tate ka kapa le diary ka implying ke be le monete o tlhalosetsa so e ntse ke nyaka thuso ka taba ya di-certificate so okay sharp ne ke searcha mo di-Facebook ke searcha so okay go na le di-group tse di home affairs so di-group tsela I don't know gore di reliable or a di reliable naga so motho nta gore no e re ke tle ke go thusa ka dilo tseo wa bona e kere motho wa tla nthusa ka tsona a be le gore mothola o nnyaka maina ke mo fa maina aka ke monanto ngwe lengwe e ke fetse monanto ngwe lengwe 30 minutes sta send snap o di yotsela tsa go di lokile o ndira bare wa bona so nto ka irang ka e save ka e kenya ka mfono le ka Facebook nya ka nka kena no o tlo e kire o tlo mo kire motho
wa 2004 ya kwa 2004 ka 19 February ke mengwaga ka leina la ka leo okay sharp e ke fetsa mona lona ka re ye yona ya se yona nna ke kene sekolo ke itse dilo thata ka re yona se yona mara ka o itse ka imply ka mo diary ka e save e ke fetsa ke e save fela ka e kenya ka mogara diary ka mogara page 19 okay ba ge ba sandela dilo tsa ka ba kena go rumu ba kera le phepele so e ba kera le phepele ba re okay shop re use against yena meaning wa e ba nyako le against him mare na nyako berekisa pasa ya mme go irela bana kuku na nyako berekisa Steve Katie sona se sa mme sa lehu go irela o pasa eban kana ga botse go ria ga ana pasa ilana so ena le ngwana wa last born meaning why ka ira yang ka di tsaya di pampiri tsa bona tse ke di tshwere le nno anke ke bona banna mo re ne bothata mo o ne le pepeshi bona mo ba lo a bua le ye mo hlolo Enta ka pholo. Relax. Yo tsena go ba dira. Ema pele re bone ka mo a ke re untshitse kono shile ya Steve Katie sa. So ntate ka ka. There is why ba ira dilo tsa mhuto. Aba ku shisho gore go iregang. Wa e bona. Le na mara le ne mathata ka mo dilo di go ga dipitsa ga bolena. Ka mo ke go kitima froto ga botse go diragalang mo. So ntate ka ka ba dilo tsa teng ga shishi. O mutsi so re o ke mango. And then o mutsi re o ke mang. Ye ke idea mme. A re kwane mo pele monna ge. I knew it. Surprise ge Thomadisa. E re mail a ke o mongwe re ke mmutse ke mang? Ka go ofeni ya ke mang? Mutsi so re idea mme nya ka mo dilong tsa bona. 8909 Nanda tumre mna ka ga tisa mna. Dine o poshi ya ke mang? Mara go ne putsisho mo. Ema pasa ya mmago keletso o ne putso moshimano mo fetoleng pele re tswela pele. Sesi why wena maina ga go a le mo go application e leng gore no e ne le maina mmago keletso. Date mrem. Mmago rena emanyana. Date mrem. Fetol. Date mrem. Mama lo tse o re tsamaisitse na go etelle thata mme di sa irere. So a re ka gore tse di kopeng a re tlhakanya mo go ntong di tsamaya nke di apala ema ganyane mama a ke re o tswa go mafese nako a bolela a re jotse ba a se bana ba mama nke ba founela auso mongwe na moranto ngwana a tlisa founu a re ba nyaka ba lenyaka mme o le boletse le nna botshore ke ngwana dineo na ka homola pele nke a bua gapa a butsa mama a butsa le mme wa bona ra tla ba ya ke ra re tsuru ke mang a re wa kwa huma face so mme ola na kwa etsa jo tse di change le di botse morago ba ga tse mona la usa ga fela jo tse ba re dilahle le bile la di bona loje go raska nna ntate ka kapa la di bona tse ngebe di rile la bona di loje di ne ntho ire ga nno ke ka baka la gore ke stopile dilotse so mme wa go sasa na se itse selo lena o latile ke nna ke tswa go sekolong ke robile diperiod ka gopela gore no e re go checka gore go iregang go sasa a be le gore go tsotse mola ke ba kgalemetse tsona kare skebela ire dilo ka leina la mama because of ntho le irang yeo e tlo bakela nna bothata bo sasa because of ikane se ka mpakela bothata physically ya mpakela bothata spiritual ntate mremile re tsamaya le ena keletso e ke fetse ke ba stopa fela a be le gore ba ira ba lwa le nna ha ba lwa le nna ka gra access a gore ke tse dilo ke di tshwara mo go nna gore ke ireng ke stop ntho ngwe le ngwe o ke sharp ka ditsela so o tswira o tsontsha ya ka mo lapelle gore go ne bothata ba ba loi keletso na tsamaya le rena go ne bothata ba di fraud ga bo se le ntsa itse ne ke keletso swere legit clinical card ka gore le belela ntwe e ne bokotsi e ne stampe sa sekolo ntwe sa tagano dipampiri tse di irelang bana ba di-dictate di tswa ko sekolong ye go mafela di tšeka ko mara ge le ria nto sekolong gape le leina la sekolo le ba tlhaloseditse gore le tšeiša wo pasa ka leina la mmagokeletso ga ja ira diago tateka magorena dipampiri šedile mola go ne maina o ke le leina la mmagokeletso ke ne ko bolela ka pampiri se a ke re o lo mo ga bana di-certificate ga bana di sena di-certificate so wa ba re gore go na le ba e leng gore ba nkgapha ko mošate la mathomo ke sentse ke sa sogona ge re fitlha kwa ba re no ka bokgweleng kgale o tlhaka o sena selo sa gone bana ba re ba tlhakantsha mo go iwane gante ga ba tlhakantsha bana ba mo go iwane e ba e ro wena bo o tseba wena gore ao wanna ne ke re ga ba di tlhakanya ba o ilo mapele ba ilo ira gore o mong e be wao o mong e be wao wa bona a o sola a irang dilo se
a re dilo tse di ka se kgone gore di ka tlhakana mo go ntong cause a se bana ba gago ka moka mola ba mošate ba di tlhakantshitse poleke ee mara a se ka ra le tsona go mafese a usola o ile a re ga thoma dilesa a khumane le gore a se dio tse le gore di ka koo re sentse re tsetsa keletso le sa ngwana bofela ke ge re tla šia tse ela mme o lompotse gore ke batho bana ba nkgapile ba ba bonang gore ke a sokola ke bona ba di shaeditseng la mathomo a usola a di bona a re a e tlo ba tsona ntate ka kaka a gona ntho e shaeditsweng mo auka a gona ntho e shaeditsweng o nelang ausi wa sasa a gona ntho e shaeditsweng so then ntate ka kapa ausi wa sa saola gore ga a lata ke nna ka mmotsa dilo tseng ke be ke irile le no a bona gore ke tshwarwe ne ke tshwarela e le revenge ya gore nna ke tla go botsa ausola ne ba itha gore e ba re go ba tshwarisa ne ba itha gore go tshwarisa tsona dipampiritse a be le gore nna go ira dilo tsa ka tsa sekolo ne ke sa ile ba tshwarisetsa dilo tse tsa bona cause of already ne ke ba stopile di tshwere ke nna gan ke le tse gore ditela diary gan ga pele le phepele le tswa ka mokae a le tswa ka mo diaring ya bagesho wa bona taba dipampiri tse le tlo ba le bothata ka yone mo go no nyaka ga nnete and mo le rile mphoso le no le rile phoso ra khona go bonana le tse dingwe ka lebaka la re ntwe ke application for late registration of birth go ra gore mo bele applyela ro ola a be le birth certificate ene mmage ile o ke ntwe ya bolela ntwe le balela ntwe ka mo ya bontsha le gore go ne le batho ba ileng gore ba tlatsela ene batho ba tlatselang ditaba tse ka mo le tlo ba bia kotsing lo tsa go swana le tse a di nyakege ebile le ska tlhole sa di dira a ba di lahlile ba feditse ba dintsi ba tla go ga disa menwana ba ile re ke di lahlile re tsa le tsantshi e di sweke ba stopile alright why mama ngwana la snapasa ke ra wo why ya snapasa o magorena ba rena wa engwana a seneba o belegetse kae ke belegetse mo gae ne ke bereka mara auso ke ena ntukisetsang dilo tse o ile ga bona gore dilo tse a di tshwanelane gore o a ka tlhakantsha le ngwanako a di tlogela a tsawo le ngwana bofela lenwa jwala nna ena ke bona nko mo fe microphone mo fe le kopelana le ka mo lenwa jwala mmagorena ke bona tate le a bona le a boga mo and then a go ne mo boralokang karolo ye foshagetseng ka molapeng a ke ira phoso le ena o a itsera mfosa a ke ira phoso a ke bonwa ke ne ke bonwa ga pila a ne ga ke bokhumane a o ke tloge ke inwela nna ta ke nye ke motho wa ntshwenyang fela le nna ke motshwenye sono mpele ke na ke nnoshi ke nwela ke na wa motshwenye mme wa bopompa ka mo ka bara bopompa ba re leng ka batate pa ka eba le mamzayoni yes mamzayoni le yana wa boswara yes no ka mo ka tate morena le kukuano ka ntle le mme hanwe mara rena so re le mo re mo ka mo ka ntle le mme re so ka mo re ka rana mara that's why batho ba bane le mathata gape le ka seno ka moka a wanda ke ka papa a wena te temrema te ka ka pa ba kalo ane ka mo sayoni na nna go bolela nnete a ska bolela maaka nna go bolela nnete nna shikino byala na shikino byala sintsi mo philong baka a shikino byala enna tate na itea no no ganyane a nka swele ke nule byala nka tsogile a wala shikino byala a wala shikino byala a wa mballa awa wa teterekwa ya ka ntle le mara ba re ka se ba sola ke re ke ba swanyana nna ke na le mengwaga nna bona ngwana mmamza yone o phaphatha diatla go mmotsisa gore sala a mpona ke nwele nna ka re o ka se mbone ke nwele nna mmotsisa gore sale a mpona ke nwele nna ene ngwana o a ska bolela maka ngwana a shia nwe byala nna ngwana la sitsa
o keletse gore o nwa jwala ntate ka kapa bjala ke a bonwa ka nako tsa menate mara motsisa gore sale a mpona ke enwa bjala ne o tla tla ba bang re no bjala tate ka kapa ke mabele alright ya a re direng so ya no a re direng so a re founeleng mme ola malome ka kapa nako e ske a re shia kere ya kokwa keletso nkompotse mo kgaitsedi yaka o na le di-anger issues mo bophelong ba gago go na le dilo tse di go tshwentseng thata nna tate ka kapa go botsa nnete e tletseng ke tlhokafaletse ke bana ba ka ba babedi e beile ngwanaka o mogolo ya ba mmago keletso ya ba ngwanaka wa wetse ko letamong go bana makgo ga a tshwane tate ka kapa ne ke seo mo kananna ne ke le motho o montšhinyana okay ke iteile ko wa go wela kokonokeng botlhoko ba gore ke be so ke be le ratha bjala a ka ira ke bjala ke irile ke ngwana ke wa go wela ko go letamong a be le gona ke tlo thoma o nwa dipilisi go fitlhelela ka tsene so yona taba yeo ya bana ba go tlhokofala a ya go affecta go fitla mo e leng gore o motho le go fela pelo tate ka kapa a ke fele pelo ke kgwebo e ketla le batho le gone ene go ka ita difounu ko gae ko ka moka ntwane ke bitsiwa dimamso mara a se gale gore ba go tlhoile jale shetse o le dimamso ke nyako wa itse nne ko gae gore ba ntlhoetseng tate ka kapa ba ntlhoetse taba gore a ke ireletse keletso certificate fela o dimamso ke tle ba mpetse dimamso ntwanela ka mokana ka yone ke taba gore ne ke bereka mo shopong okay a shile di-phone number tša mmeo wa kolong o e bona batswadi ntlo le role ga e tswa le kgoši le maloba ke le boditse le go jwale ke sa tlo le botja gore le terafa mokgekolong thata dilo tše ka moka ga tšona a di bogela mehle le mehle le išana godimo lefase le išana godimo lefase le tlo o bolaya mmeo ka pelo ene go ne le batho ba e leng gore ga ba ne batswadi ba godile boima ba sene batswadi lena modimo sa le adimile kokošo o sa le gona mara le ya mohlakiša gape le abusa mmeo dilo tše le di dirang ka moka tše le abusa mokgekolong a bona bannyane ba le ne re tlile nabo mo tate ka kapa ba o kuile gore di tlo boa ba tšhabile ba re tswang le bona gape rena ge re itla mo re tswa ga tate morena ya re emeng ganyane mme ola shu yena malome ka kapa a o ne battery enough ya a ke ne battery enough mara e ka bolela le ka ema go rena re tloga re le teng le rena fa re tlo no go bia mo o bolele le malome ka kapa shu yena le ka ema go rena re gona a ke no thoma ka a go le dumediša le go le amogela semmušo lenanegong la rena la pitšentše kgolo le sa le gona go lla dilo nkore ke molate ka mo go nna kang ya no ya ke mathata bare ke bagešo ba ga madisa dikolobeng ya di a boa lekgolo akhwi nna ke nyaka go tseba mosese ga botse wena le keletso se segolo se le se bakileng ke tate moremi nna moto wa ntlaba o itse statement sa ga sa police station a se so ka mokgwa se bolela o boletse maa ka mathomonne le nna ke tswa kgotho le ena a sheke bolele sesele kgotho o ile a re ga fitlha kwa motshorone la mathomo go ile a re o ganne gore a gole la biste ba mmotse gore o mo iteile a re ke mo iteile ba ntšhikisitse ka baka la gore o na boletse maa ka mathomo gona nko gona a dumela molato ande ntate moremi ne ke sa tlo motshwarisa mo fetšhanse ganyane ne ke sa tlo motshwarisa keletso ntate moremi ne ke sa tlo motshwarisa ntate moremi motho o ntiteile ka fashone le lla o bedi o manta e tshwarenyana mo gaetsedi ka e tshwarenyana magorena le na le rena ke founu e bolelela fase ora ke voice me nko mo founele ka yeo nke ke khotla ke bona di lapile difounu tše
keletso ne le mathomo a go iteya mola labelegwang a se mathomo nna kwa ntite ne re le bana mara nako o ne le sa gola ne re sa gola mara nno gona o ntite se mahala ntate ka kapa Kore- ene bile le ke sa tlo mo tshwarisa motho o tsogile fere wa ntho ga mpotse gore ke ntshitse ngwana ka eng ke sa le monnyane a shinge ke tswile ke sa a reng a re ke ntshitse ngwana ka eng ke sa le monnyane wena wa mo fetola wa reng tata moremele ke tshogile ke tsamaile ke setse ka maoto mamo nnile go emanyane Taba. mmagorena le gona ne ke founu wa mmeo founu ya lena e tloga e le fase kudu lena le rena kere ko kwa keletso a go nyake ka mogolo wena o sa monyakeng o fetša go bolela gore polelo ya gage ya gore le a tsebelana kore wa mo tsebela le yena wa go tsebela ke yona ntho e tlo tsogang e dirile gore le seke la tsoga le nyakane go fitlhela lebitleng gabotse ntle le taba a keletso le ne taba tša lena le le ba babedi gape le sekwa kry-a le gore le šomiša keletso go lwa dintwa tša lena nke o hlalose nka thaba go kwa kudu gore o tsebile jwang gore keletso ke ngwana a butago ka gore a butago sa le a tšhaba mamzo ka mo a sa le mo mmeleng a be a tlhokofala a seng ka bona ngwana o tsebile jwang wena gore a butago ne ngwana ko ga madisa nke o hlalose kamano ya lena o hlalose ditaba tše gabotse o tle le tšona gabotse yena e kry ngwana ntho ga e teng mmago keletso o bile le ngwana le abuti a tlhokomela ngwana ebile yena a tsa ngwana a tla mo tlisa ka molapeng ngwana o labile ga a thomo o gola a thomo tšhentše statemente a re yena a ka se ba dumela gore ngwana ge e bewa ko badidi so go tloga moo ke ge re tswa mo go yena ke le mmago keletso a tlo ba le bana ba le keletso lo monnyane after that ke ge ba pele ba etsa ka molapeng ba tsamana le ke sa nne mogaene ke nna makgolo so ke go fitlhela gore ke mo tswana le kele ka mpotsa re magogo ne ke nyakana le wena mara mme se nako tsa mo ke ga ke tsoma ke mmotsa ke ba ngwana ka ke teng mogae bo sa fedile o tere tsamae re go go dala go nyakela ke ene ngwana la ka nnete o tsile the following day a bitsa mo ka tsamane ena ka le ena go dala e re bitsa go dala ka mo rekela dieta ka re ngwana nka tsere ka go rekela dieta then ka go sia mo strategi re ke tsamae le wena re go la teng go batho ka nnete ke fitile ga bo keletso e ke fitla ga bo keletso ka kera kwa ge ena ntadi a ntle ka mo tsebisa ka re no ke kopane le ngwana toto ke mo reka le ena so ke ra gore o sekwa makala o bona ngwana kena ka diena a dumela ba right after ke yona ngwago a ba ta brain ya ka o kry-ise mo ke beile fisa mola yena selfa ba ikhuduwa ya teng so ke makala ka tseno ga ke bolela gore nna ke taba kolobe ke khudama ka yona gona gore kolobe ke itaba ke khudama ka yona yena o ba le teng ya gape koko wa kgotsa bana bešo wa tseba ditaba tšeo di bolelang ka moka ga tšona koko ga a kgotse tša mo wa tseba koko o kgotsakgotsang ela ya kgale nke o no re o sa swere jwale batametša le kopelwana le mo go koko gape mme wa bolela mo wa tseba lena a le kgotse le kgotsa eng kgotsa maka a bolelago o bolela maka ke ga a le kae yena ke ga a le kae nna ke le kae a dira eng ya mpontshang yona a dira eng e nna ke itse a ke re koko ge lekgarebe le ba le ngwana o ka re go neta ba gore ba gabo mmago keletso bona ba re bolelang le bona gone jwale ba ile ba ate tšweletša ka ga madisa go bontšha gore re a tseba rene ngwana šibe ke bone motho ga ukwe ke kgotsa thata ka moko gore ye o itsere kae o itsebela kae yena nna ke sa itse mmago rena gabotse wena lelapa le mathata a lena ke eng mathata
keletso a ba le ngwana le setso kwa keletso fela a rena mathata a mangwe ga botse lebaka keletso ebile a ra thoma ka keletso re thomile ka mmage o keletso o ne o tla ntse le sa kwane ga botse ka baka la dipako tša lena le baka ngwana re baka ngwana ebe yena ntho e kgolo ya e bakang ko gore ngwana o ile a re mola a mo rutile tsela gore ga bothata go kemo a o a tšhentšha mo tseleng a re a kgone go gore ka mo ka re ka mo lapa leo ke la badile a ke le rate mara ke makala gore o ka re lelapa o sa le rate wa boa wa ratana ka mogare ga lona na keletso o dula go wena keletso a mme le nna malukata o dula kae o nna gona ko godimo kwa ko mosomo a ke tlo ba le ka go sa go gore kae mo go nna o no tla malukata ba wa mbona fela wa itsamaya keletso o dula kae ke nna ko next holiday hill ile a re ge taba tsa mphaka di hlakahlakana ka bona bokaine e le gore ke tsamaye ko nna lanke e le gore ke se ke ka bakela lapa la mme la tswa seriti o ka mo o nnang ka mo teng site ya kowe ba re ngo nna ko teng ke family ya lena nko fe koko mo ga o ne bothata ge keletso a nna kowe a wa tate ka kapa keletso ke monyaka ka molapeng o keletso ke monyaka ka molapeng keletso wa o jika ka ke pela so nyaka tate moremi a re hlatswe le yena a mo hlatswe ke nyaka ngwana ke ka molapeng ga ke nyake ngwana ke ga a nna ko metseng ntate ka kapa a ke nyake e re ko go botse A ke nyake. se seng gape se ke tlo go ke botsa nyaka ngwana ka ko lapeng nna ga ya a ke sana gore nka tle ka ya ke le sonno A ke nyake. so fona ka mogo ke leng go na le dinako tse ding ke inyaka ke le iwane and kwa ke na le opportunity gore ke ikry ke le iwane ke inagane ga pila ke itibe ga pila ka se ke itibago cause of ko toronkong kwa ke ba nne le trauma so ke yona e ntshitseng ko gae ne ntse nka se nne le ga mmeo ne ntse nka se nne le ko gae so mmeo ke yena a tlileng ka opportunity gore ke nne ko gae so ne ke tlogo ke inyaka ke le iwane so ko ke nna no ke ikry-ile ke le iwane motho ke nna le ena o mpha chance gore ke be ke le iwane so and then ke kgono lwa le situation e rela gore e mo go nna ke kgono ke inagane ga pele after ke fetse o nna kwale dilo tsa ka di improvile wa bona ntate ka kapa so ge nka boela ko gae ko lebana le batho ba le ba ntirileng bošoro so a gona gore nka tle ka lebana le bona gape e ka tle ya ba tse ding tate ka kapa pinkana o nyako o bolela a gone ke sa fetsa o ne o sa fetsa a gone ke pinkana sa fetsa a re fetse le mme o pele mo mogale mma go rena le kae mama re gona bolelelang mo gausi le founu taba ya gore wena o phasa ka kolobe o itse ba buang Malome ka kapa nna ntho a ke itse selo eo tsa ka moka di itse ke ena ene malome ka kapa wena malome re ee o tla ntho wa no gore nna a ke le motho yena o na le one mo bophelong ba ka e swara gannyane eno e swara mama wa ile re mme o phasitše ka kolobe e magannyane o tswile mo mogaleng ke mokerie ka mo kore gabotse mo lene mathata a mantši ba nna tshware re tla itse go kaone koko tše dingwe di a kgona go nna tshware re tla itse ga re phasisa bjago le mogatelelo wa gago thobela ke re taba e ya go phasa ka kolobe e be e tlile jwang ka molapeng le ba itsebile jwang gona a re dikwe mama shu wena o be gona mo seke wa dropa mama wena o tsebile jwang gore keletso ba mo phasiše ka kolobe tate moremi keletso o ile go nna ko bomme bola ka kry e le gore a ke rate a kere wa bana le tšatši le nene e le gore keletso o tlile ko lapeng kwa nthoga a mpotsa ka taba tsa ka tse e le gore me ke dira kgale wa bona. And then ka re ka tšele gona ke latao rola re baka ngwanaka ile ntse ke tlhage ketle ka nagana ga pile ka re ke ile o tshwarisiwa go na le mo go ke ga malome a ka kere go na defense ka fitlha ka nna mo teng mola ntlo yao ka o a robalang ka mo batamela mo bangoko e lebelelane le nna sebakeng go na le fence ka kena mo fence mo a tla mpheta mo a tshwere ditšhakase a kena ka mo ntlong ele o ile ga a kena ka mo ntlong ele sekotšhore mo ya polata ele a tlhaga tshwere bjala so ka nkgankgwa ke re ke lebane nae ba apere dipaki ga ba khuna mamola ke ge ke ba lebeletse kolobe wa e bona kae gona a ka bona kolobe ke re ga ba tlhaba kolobe ba ira le bjala ba phatlha and then sa bobedi a o seo o ira ditona o irela ngwana ke nyako e tlhalosa taba tona o ile go mfosago a tlo tsago keletso ko lapeng ka re oneso wena ka go rodisiwa o re o tsaya keletso wa ko lapeng mara keletso
o tshwere ditone o tshwere ditone ke ngwana o tlotse ka yona a etsa a eba modima a sofa ha shine eba modima sofa keletso ile a tla o mara ka tone o ile a buang ke ra ke na le mmele o feng ya re ka nnete ke di fumane ke di tsere ka di lahlela ke toilet ke ba mo rekela tse di ore ke nyaka re thushe mme wa le mo mogaleng taba ya gago le mme o mama ka ge e le gore keletso o phela go yena o bona e le gore ke ga bopa o bona e le ga bopapa ke ga bopapa mogolo wa gwa ke and then be le dumile gore keletso a direng a se ka tlwa sa ka go ga bopapa mogolo wa ke sa monya ke thathane bile a re tlo ukwana le keletso ge keletso a nna ga a bona ne ke ntho mo bana mo bile ke tloge ke ema mo pela ga gore bo keletso a ire ka mogala le o nthoga ka nnete a ntlhobole mare ke mmotsa gore wena ngwanyana a ke morate cause e go ba nne le bana ba gage ba babedi nna tsa ka dikgomone ke di gapa ka ke di gapela ka mosakeng tse ke enwa bjale le nna ga ke morate gore di ntswalle koko shuwe le nna ga ke morate ka mogaka ga ke morate so ntate ka kapa nna ntho nka le botsang yona ko gore nka se kgaogane le family ka baka la history ya batswadi so a ke le motho a ke le bona ene nka se le raga ja mme ka baka la gore a nna ke itse se ba se bakang ene se ba se bakile nna ke stay so nka se le di-family ka moka so bona tseo tsa gore ba mphatlhela le tla prova ka mogolo prova so nna ke re a ba mphatlhela ke re so then e le fetsa le prova ka mogolo prova ntho ke tlo le botsang yona ke gore nna nka se kgaogantse family yaka ka baka la di-history tsa bona so ba lebala gore a ke gane bona ba kane ba baka le bona so tshwanetse ba lebelele gore batho ba le nna ke family yaka ke family ya mme ene ke tshwanetse ko ba checka go na something se rela gore sa connecta nna le bona o ntse wa renta te ka kapa so ke family ya mme ke family yaka ke ga botata go mme ke ga botate mo kutlwele emanya mara ke re le wena mma gore na o tlhatseditse gore a buta mme o aowa ke ra gore a ke re o bolela lena mara rena re ya go kwa o tlatseditse gore ka nnete ntate owe ke tata go mmaga ke fele nkane ga bolela o re o sho gore ke tata go mmage so ntate ka kapa re ke fetse o bolela so nna ntho ke tlo ira ntate ka kapa taba bone ya gore ba lo o ra ba a ke ikene so ke tlo ba present both because of a ke itse gore in future maybe ba itseng ba tlatla mo go nna ba re no tsamaya ko ka o ira se se ko ya bjang go mmemola ke isitse le bona ka di-history tsa bona ko ya bjang e ba ka ntha gore tsa mo phatlhela tate mogolo ko ya bjang ka baka la gore tlabe nna ke isitse le ba re bona ba monyake gape bona e ba ra ba monyake ba inaganela bona ba nnoši a ba naganne le nna in future so ntate ka kapa so ke ntho e ira gore nna family tsaka ke sekebe ka lwa le tsona keletso o ne mogopolo mo botse bafana bothata bo bogolo mo go wena o kwata thumashi go fihla mo e leng gore o roga batho ba bagolo o ne mogopolo mo botse wa gore batho ba ile ba bararo o a ba hloka ka moka ene ko wena sa ntse o rie gore batho ba ba kwane gobane batho ba ba ka wena ge wena o ka kgona go controla enga ya gago o ka kgona go kwantšha batho ba dilo tsela ka moka tša morago di a kgona go feta o ka kgona go dia gore mmago ma robetseng a robale ka khutso mara ka mogotsi yang dilo ka gona o tlo re mola o tšea dilo ka gabotse ya ba o di senya ka mokgo o bolelang le bona ba ikwešiša ke dumelelana le wena wa ba hloka ka moka ke dumelelana le wena ge o re batho ba ke meloko ya geno le bona ba tseba gore ke meloko akere fela a re sepedišeng dilo gabotse go kwata go rogana go le go ka sego go re thušitše ka selo le tlo no sega ke batho ande le tlo no tepolediša ka batho ene o ka se go tšhabile lapa la geno keletso ke kwešiša gore gone jwale o laola ke seemo sa gore o ka fase ga molao o e leng gore maphodisa ba šetše ba go swere ka lebaka la gore go ne dintwa ka gae ene mo o dutšeng o fodiša tlhogo alright ke dumelelana le wena gore ere ke fodišeng tlhogo mara o se ka e fodišetša ruri le metseng ya batho tshwantse o boele gae lapa le la koko le keletso le ne bothata ene ke blame ba bagolo le ka se golela ba ba ka la hloka dipasa mma wa ba le pasa a wa ba le pasa ngwana o la le yena ga ane pasa o la sesi ka mola le se ke la lebala re kua ga bolena go kitima dilo tša boloi dipitša di a gogiwa ditupung bošego go kitima dilo tše e leng gore bangwe ba re ke ditšhweni ba di bona ka lapeng la boleng
lena le nagana gore le tla dula la ba gabotse gape lena mo lealwa mara le boloi bo gona ene taba ya gago ko kwa keletso ya go lwa le mmeo e ka se le thuše gobane batho ba le lwang ka bona ba gatlhaneng a ba bona ba kae a ba robana so le tlo kgona tsena dintwa tša bakhu lena so nanga se kgone ntate ka ntwe le santse le dire le santse le nyake go tseba gore le ka tlhola khutšo jwang go bakhu ba la ba ithobaletšeng and then lena le tle le kgone go ba le tšwelopele ya bophelo ba gabotse ka gore ntho e diragalang ka malapeng la bolena a e leiše fela a gone mo le yang gona o monnyane keletso santse o tsene sekolo o swanetse o tlowa ge lapa la mmago o swanetse keletso o tlobe le tšwelopele o sane dilo tše dintšhi santse o di dire ande di hloka koko di hloka le bona ba leka kuwa ande jwa lebalo alright malapa a mabedi a alwa keletso santse a kwantšhe ke mmago o robetše tate o robetše o nyaka ba kwantšhe so ntate Moremi le ge nka be le gore ne nka controla mo controla gore ba ukwana so go ba makro because of wa bona situation ao o ya koko ibia wa ya bona situation a makulu kuku ibia a munyake ga munyake ene ola ragadia mme ntonga go botsa nyona ntate ka kapa ke motho era la gore go ka bolela lena o fodile ke motho a fodile ke flo ke na le 7 years ke nna le ne ntse ke flow ba ntate ka kapa ntate Moremi ne ntse ke flow but then ga kgalema motho o kgalema a thobegile wa kushitša ntate ka Moremi flow ba ganyane ka mogokoko ka o ne da counseling flow ba ganyane o mana o ne da counseling ke molwetši so wa bona ke ntho e irang gore nako ntši ke ifetse lena because ke motho re ke gono mona mathata a ra boy tla a re tle ka di solution a shi wa bona ntate Moremi so ke ntho e irang gore gantši ke fetse nako ntši lena ka ro ka se fetse nako ntši le motho re la gore a solve dilo ka tsela e right wa bona ntate Moremi na ga gushisha situation o re tsa mabya ene ga gushisha gore ka ba mme ba tshwntse ke mathata a gago but then a re dire so keletso nna le wena a re dire so ke tlo fa malome ka kapa chance re tle re fe ba theeletše chance koko mo mogaleng magorena ke kgopela re seke wa tsoga o dumetše go lwa le kokwa keletso kokwa keletso nya ke lo hlaba mogekolo mmago mme o ka thipa koko a shinke ke lo le yena o kana botsa mme sole ka gore a ke re le ko lapeng a shinkatle a bolele le mme ka nna a shinke ke lo nena o ke lwang le yena ke o ka baka la gore o na le bana babedi ke lwang le yena ke itse gore ke baka nena that's why go botse ke re na le auso ra itsetsana re agile mo go iwane ko re thothetseng teng re thotha re itso ga bo auso tate Moremi ga ke monya ke mongwaneng wa ka ke letso ge le gore na le yena o nya gore re be le bophelo bo bokuti a tswe mo go auso gane gabotse keletso ria so mama wena le mmeo le bakile bo Moremi na go ba le bakileng a shinke re ba ke selo le auso ntho ke e baka le yena ke mmodisa ga pele ka mora ka re o ranna o re wa ise ntladile o re kopanang a kere ke nna le keletso go lapeng ke ya dikarateng ge ke ile dikarateng ge ke tsobo ke humana keletso o rekisitse bjala o beile tšhelete ka mola e feletse ilago ka mora re mara o nna le motho o sa ye ko lapeng wa ye wa kgopela why o sa tsamaye o ye ko go mme o yo mo kgopela a ke re ritu a re mokgwate ne ke nagano bonyala ka mora re o tlo monyala bja ngwana o monyala re palelelane gore nnete ko re bile sa nkwatisang ka sona so magorena wa tseba re gone ntho nngwe a o bolele nnete mo godimo ga yona
lebaka la gore ke re mma gone nto a sa bolele nnete mo godimo ga yona statement se a se tlhalosang a go kgonagale gore se ka dira gore o hloye motho go fitlha mo leveleng ya tloileng mme ka yona mara ga botse a leba ke taba keletso le ne ntwa tša lena lena re ithomile ka keletso o bolela e le nnete e tletseng Keletso. re ithomile ka keletso wena mo ditabeng tse o se ka tlo sa tsena re ithomile ka wa keletso kwa gore ba re ba tsebelana diphiri tša bona ene go tla gore wena o tlo nyaka o tseba diphiri tša bokokwago o ka se e kgone se se nkwatisang thata o kgone go botsa keletso dilo tse e leng gore nna ne ke dira kgale keletso ka setsa ntho kwa ko lape o mpotsa ka tsone eng ya mathomo eng a mpotse selo mothola ga bolela ditaba tsa batho ba bagolo ke a mo shuthela ke hlompha batho ba bagolo thata le mmamotso o tla go botsa e re ntse ko tv a bolela ditaba tsa batho ba bagolo ke a mo shuthela o sala a bolela le batho ba bagolo ko a ke dikene ditaba e re ganyane wa tsa malome ka kapa ke hwetša mebesage ka mo ba radio is off a ke tse no nna mo lifeng re tšhaba o ko gae ya yeah iya okay iya nna ditaba tsa batho ba bagolo le ko gae ba kgone gore ba re ba baka a ke dikene ditaba tsa bone ke nna ko kamoreng o sekebe wa tsoga o di tsene ene ga ke nyako dikene go se dilo tsa mohuto Eh. di fetoga e di tla mo gore na baneng di fetoga di-class ka mokgomo di re tswalela dilo tse ntši Eh. a ke kene dilo tsa batho ba bagolo dilo tsa batho ba bagolo di a imela ntate morena dilo tsa batho ba bagolo di a thibela o kana bo bona o sa tswele pele o feila ko sekolong gore ke lata magarebe a go thibela gane ke eng ke dilo tsela o di ukwelelang tsela dilo tsela o di fakatsang tsela ntate morena a ke fakase dilo tsa batho ba bagolo ene nna tlhapa mo mothong o mogolo a ke ebitsa tlhapa mo mothong o mogolo a ke ebitsa tate kaka ntho e ke ebitsang mo mothong o o mogolo ke tate statement morena facts tate morena statement wa bona facts. Go tshwana le nna nno. keletso le ga ka re a re toga ka tlhapa a se taba gore ke tle ke ipata go tshwana le ke gona re go tshwana le ena o la mme ola mme wa mpelege go tshwana le ena wa mpelege mme so wa moroga e re go tlhalosetse gore go dira o moroga ka go botsa maaka nne o borogana gore o kgone gore nna ke romile ngwana bosukiri o ka na founela ko gae mara le seke la ntšha mantšu a maatla ge ke romile ngwana sukiri a ke rogane ke mele ke tlhalose ge ke romile ngwana sukiri a kere o humane kgwedi e batametse o fela bjana mme ke a mo search mme o tshwere bokae mo di-otsonyane se a wa re tsamaye re nyakeng sukiri a okay ra tsamaya re ile o reka sukiri a okay fale re roma ngwana a bo a kere shopang ke re mo tlase ngwana o le a bo tlo o tlhagalelela o reng a wa keletse gore wae nna le roma nna sukiri mo le sa nkgango banneng ba lena a le nthong o kana founela ko gae ande keletso nna tate ka kapa o nthoga ka nnete o mpitsa sefefe so tate moremi e re ke go tlhalosetse o raya gore wena motho a go roga ka wa mo nyaka gore a nne mo go wena mo ntho nna e ntshetsang ko ntle ke tsona tse tsa gore ke thelelwa ditaba ntho e bereka internal and mo fetšhantse a bolela ka moya wa fase nka se roge mogekolola sa mothomo na re ge ba ntimile dijo a nkhiela dijo mogekolola o nnameritse gore ke ye kgoto o e tshwanetse ke morogo mogekolola go ka ba tlo go kena ba theletši ba tlo go botsa relationship wa ka le mogekolola ke ena e rela gore na nna ka nne e le mogekolo e se mogekolola e ba ngwana first bona ga ge mošimanyana o kereng ke malome ke ena o rela gore ne ke theogela ko gena nako a sa nne ko gae ne ke theogela ko gena ke etša ko gena so mogekolola na kgone ntšhiela ditso a kry-e le gore ko sekolong ke tšile enough o kry-a ntlhomela pele ke mmona gore o tshwere ke tlale kere o etse ke mme tša dijo tsa gago kgosofone ke na le go tswa ka 5 ko sekolong so ntate moremi tseo tsa gore nna ke a moroga motho ga ke morogo motho o roga nna o koko ga ke moroge keletso tlogela go tlalelana keletso tlogela go tlalelana bafo go tlo loka a kana go theoga ba bolela makaso ya nke re kwe pinki ntate morena keletso gore a se ka tša gae o thomile nako a tlhaga go batorongko nako a batorongko o nthogile thata ke lapile keletso nthogile ke lapile e le tšatšile ke mo saenetse gore a tlangwa le di-exam araba ebile o iphorile o rile batho ba ba ra re ena o tswile ka rana molato o saenetse ke nna gore a tlangwale ga a fitlha mo ntate ke moremi o nthogile a bampotsa gore o tlo nkela kgonyeng o tlo ntoya o ntheile so onkuka ntate moremi o nthogile keletso ke lapile a nke ra ke suela boa sekolong go na le jetamo pinki wa marata keletso ke morata thata ke tloge ke kgopetse mme la usaka ka morata tsa mo rekeletswang kgopeletse gore ke phumile molato o ile a re a re o tlo ntoya tlo tsetsa pele keletso ke ba romile mme a ke rena ka motšhaba a sanka wa mo kgopela tshwarelo a o ile a raka seke ntate moremi ene ka se phumole batho ba
ke ile re go bua tronko o sa sabateng a ka bana le chance gore ke bolele le bona ke re betse go gae one day ntate Mremi a be le gore go tla mme ne nka se rogane ba tla go botsa baba ne ke go betse le mairela gore ke phatse re le gore nka se khone so ntate Mremi ne ke etswa madi ka mo ko morago le go pele so ne go sena gore nka tle ka roga motho ka situation e lane ntho di fitlhang ga ye ka e fankeletso ntho di fitlhang ga ye ke ba gile ke dipuku tsaka because of ke ntho ne ke na ganne no go ke le go tronko ka re dipuku tsaka di ka a be gore dipuku tsaka di because of go tronko go tswa ba mpuditse gore neto wa fitla go ga ye wa thom ra o laisa o bona so ne se go wela go situation ye la keletso really so wa tseba re ke ba ka mkgaroganne e mapele pingi keletso mo bophelong ska tsoga o phushitse ke mosadi wa ba moisha letsogo gobane o tla loser bohlale le ditoro tse di botse tse o neng le tsona o di bereketseng ga boima go tonya o ya sekolong wa thile school bag skebe wa tsoga o ishitse mosadi letsogo ga mosadi ya go roga e tswa ka gare ga lapa o tsamaya o ye ga mma o ye go fodisha pelo o swanetse o mo gopele tshwarelwa gore o mo ishitse letsogo and then yena a tsamaye keletso ya phumule case o tlogele go ba le criminal record o ka ba le podisa la go sasa o ka ba le traffic la go sasa o ka ba a lawyer ya go sasa o ka ba pilot wa go sasa but ka criminal record la ya assault ya gore wena o bethile mosadi mola basadi go njwale o bona gore molao o ba emella ka kaka e tlo go tswallela dilo tse dintsi so kgopela wala tshwarelo ke ya maleta ba gore o no tswa o tswile ga nyane ka gae o bethe ke moya o ishe pelo fase re bereke motsola geno re ntšhe thokolosi tšela di leng ka mola re ntšhe mathata a leng ka mola gare ga lapalela and then re ilokiše taba ya mama le mama o a leng mo mogaleng e nyaka re iduletse fase re ye lapelle re bolele le lona re ye lapelle re bolele le lona nto e dirang gore ka mogabo lena lelwe lena le le bana le tsena taba tša batho ba bagolo lena le le bana le tsena taba tša batho ba bagolo ene lena le le bana a le sapotane laptop ba re a tima mo laki na ntate Mremi a gona tabile ka e fetole ya mama le mmeo le bile mmeo le ena itse molomo ke ile ka mmona ga nto fela a one fela a sing a ke kene taba tsa bona nna tenne nteng go tsa mtlho gore kele tso ntitetse mahala batho ba bojimo o ntitetse mahala phepele le tlile le ngwana se wa go gae o teng o moshimanyana le gone ke mo neile phone ka o ipolele re kwena motho ntitetse alright se se onjele alright ditaba tsa lena re di kwele be ka go feta nako e shetse mo ke 20 minutes o rata ge keletswa ka dirang a ke sa ikene ga ntate ka bonte le ro tlonta ke phumula mola tlonta go mme keletswa go molebeletši ka ba moloi a wa kitse na kitse o ntse bitsa ro tlompa sesi nana metsi di pilara are a ke chabe mo sesi we ndo tabe ya bona sesi o go re ka se phumule case keletso ya keletso a wa ke tlo repela ka mokgwa ntiteile go keletso ngwana ka pharuko le moloma na 6 months keletso yo ke tlo repela mama e re ke bolele go ya mang go bolala pinki le tle mo a kere le tlo nyaka thuso go rena koko pinki a kere o tletse gore o bona selo stupung se go ga diketane se dira taba tsa nke be le khale di fedile ge nke ba tlile di tšilang kgopela se gore a se ka bua gapa a laletsa botsa batho gore nna ke irang ke tsere diaparo tsa mmage diomamang tsa mmage dikgopa tsa mmage nna ke di tsere neng maga ke metsi ntate Mremi a ke metsi ke le tsontšha ka ngwaga e re le botse mo sesi o ne taba tse ding le tlo di bolelela ka gare tate Mremi a re kwane re nyaka mola baloi ba go dirang a wena ntate Mremi go bolela le teng nna nkere ke go boditse kare e ke robetse aowa mama motho o gomotsa keletso wena o motloša letsogo wae a lemo fela o tla go lela le ko gomme o mongwe a lemo fela ntate Mremi wa le ratolela keletso a lemo fela re ke bolele ntate Mremi o etse re ke bolele o sa delao la case le phepela ka la tayari le ntshitse ke yena le ntshitse ke yena a re go go tshwarisa ka lephepele le tlo go tshwarisa so nna ne ke sa meitele lephepele ke nyaka tayari a e tshwere le ka tšone ke sa e ke gopela le mfounele so ntate Mremi ntho ba irileng yang khupisa go se le nno ba bolela maka o bona Mremi so go gopela tshwarelo bja mo gara maka o bolediwang alright ngono ke na tlogela ke ba ke gopela o bolelela mafele tate Mremi ngwano ke ile nna ge ke mmona gore o tša ke molato ko khoto
ka re ge ke fitlha ge ka botsa mme ka re bana ba ne ke ile le bona ko kgotho ka mokgokeletswang kgaotseng pelo ka teng ofenia phumula molato a re o tlilo ntitela ka re aowa ga o phumula molato re o thoma re le playstation pele re bolela re keletso molato a o phumula le ngwanyana o la ne re tlile nae mo maloba ola wa kaola aga go tsamaile mme go tsamaile ngwanyana ka o mongwe o nna witbank ne ntse ba founa ba re keletso ofenia gore a re tshwarelane re phumule molato o ile ga a fetola ba le bomme bale a re nna molato a ke o phumule ke sa tlo ira revenge and then ga ile o phumula molato nna ke tlo bona gore ke ira bjang ka ena yang ke nyako o tswela pele ka bophelo ba ka nka ira o ganne straight mme sole na molatile ora gore ntate moremi o ka re o tshwere o itse trongo o tswa bona gore ko trongo wa gana batho ba phumula molato a go kgonege alright go kgonege ema pele emang wo ofenia o tlo phumula molato re o ka se o phumule alright dula le ona o sa o phumule ema ofenia a ke ra o nyako phumula molato a re nyako a ke molato go gapeletša motho ra phumule molato a rena a re nyako o ba ka raga melato molato o phumula ka bowena ge o nyaka go o phumula ka bowena not re o gapeletše ke rena se re tlong go fa sona ke gore phela le keletso o tseba gore o mo swarišitše akere and then keletso ba go swarišitše akere wa hlokometseng keletso ga a dula le keletso and then a godiše keletso a gone gore keletso a ka tla dula le lena ka ga e le moswarišitše mapinki a gone gore keletso a ka tla dula ka ga e le moswarišitše lebaka ile tabeng ya gore a re nyake gore go sasa go tle go tsoge case ye nngwe ya maka ba re o reipile gape ke letswa sepela e tronkong a e le ruri re nyaka ga go etla molato go tle molato wa ka ntle ka ge le moswarišitše mo direleng le protection orders ka tlhwa sa tsena ka molagae no yona moroka ke ema le wena wa bona go bolela nnete cause ke lenaba kere ya ene ga go ne ka mokgwa e leng gore keletso a ka dula ka mo le batho ba ile gore ba moswarišitše go tlo o diragala eng ka life ya mošimanyano gape go nduale molao o mo lebeletše ka matlho a makhubile and then go ka diragala gore tšatši le leng ba ka mo provoka and then a laola ke maikutlo gape a iša o mo letsogo gape so keletso ke dumelana le wena gore keletso as long as case sa phumulwe keletso ga a tšwe ka ga ya dule mo e leng gore o bona gore ga a dutse gona o sefilo tša gage di tsamaya ga botse koko bana ba ba swarišane ene ke bana ba gago a ke dumelelane le keletso ra sepela itia bana ba magarebe le lekgarebe la gaga ga ke dumelelane le keletso ra tla lebethe ke a mogala ebile ke a mmotša le gore ke phošo ene maphodisa a tlo moswara fela se re swanetše go se tseba ke gore keletso a ka se dule ka gare ga lapa a swarišane le seisi ge e le gore ba nyaka go dula ka gare ga lapa keletso ga kgalwe a tsebe gore ntwa e dirileng ke phoso a seke le letšatši la motlholo a e bušeletše ene sesi go tšwa go yena gore yena ka bo yena wa o phumula molato na ye kgolo ye koko santšeng re e direši bana ba gago ba ne bothata a gone gore ba ka ba le tšwelopele go ne le bothata bo bogolo ba gore kokwa keletso ke bolela ka kokwa keletso shu ga se nka phela ga botse wa tepelela gore o tephelela ka jwala ga re bogane fela koko o šetše le bana a swanela gona go swana le gale swanetše a fokotše gobane ke modiši wa dinku o ka se diše dinku o nwele o tlo o timetša dinku tša gago dinku tša gore di timetše ka lebaka la gore koko o ile le mathata kudu a se re modimo ka gore wola o motšeri a ke hlokomele tše di leng gona o lebeletše nku tše di timetšeng a lebala tše di leng gona jwale ke mo e leng gore nku tša gage di a swahla ene ge di swahla di ya malapeng di kry-a badiši ba bangwe re se ke ragana ge ba di diša wa e bona jwale o tlo ya toronkong mošimano ga a dula le lena ke tloge ke boletse ka rofenia ga ke nyake ngwana ke mmele wa gage o mole mara wa gana se wona tate moremi magorena ke nyaka ofenia a phumule molato keletso a boele ka molapeng a o suo mo gare a batho ba ka moka ke re a o suo
ga ke nyake ga nna le ngwanake o gana mo pele ga gago gore o phumula molato le wena o tlo a kere o utlwa ge inkana nko emenyana man wena ga o tlile ka phoso mo tatakakapa radio nna wa itse gore ke e rileng nna ke boditse o fenye ka re keletso ka mokgwa a palelang ke ditaba ko police station and then ke laile ke sa robala bosigo ka bitsa le mme ka bitsang keletso wa tlemo e tle re solve tabe ya tronkoe e tle e kgone e fela a kere go ile ngwana ke ola na le mo maloba le wa leng ko Witbank le ola mme ola ba mmitsa ge shine ba mmitsa ba mma mo ba re keletso ba re ba nyoko phumula molato ditaba di fele o boele ka molapeng e tle re tloge re ga moremi a tla re hlatswe keletso ile re ga moremi a ke and then molato wa tlo go phumula nna le ena re tlo bontshana a botsa bala bo mme bala ke go tlabegeng ga rena mo alright keletso shutlile ga moremi shu ke nyaka go botsisa koko wena o rata ke le thuša ka eng go tloga gone jalo o rata ka lapeng la geno go ka direga eng ba ke bana ke tlo kwa ka bana ke nyako kwa ka wena go tshwana le ga nne ke ithwele ka ya ga gago ke nyaka go tlo hlatswa lapeleso mara le ena o keletso a se yena ke kgopela gore o mo hlatswe le rena o re hlatswe ko lapeng and then ke nyaka keletso ko lapeng ke nyaka ngwana ke ko lapeng se se mo godisitse se mo feleletse go fela moo ke tšeo di nyakang koko o nyaka ke go thuša ka eng morwedi o mokwele o nyaka ke go thuša ka eng koko nna ke nyaka keletso ko lapeng aga ke nyaka bana ke ba hlape le thušeng bona le ba hlatswe age ke tsebo nka thabang moo ka re ke bona re tshepela mo ga ba kgampia le swiss age ga re bone ko morago ga re bone ko pele nna hlampa ga re batho ka mollo keletso o phasitša kere o boela ka gae re a go applyela o ya sekolong keletso o wa go dula sekolong o tlo fela o etla gae ge dikolo di tswalela akere o ka se ye go dula ntwane o phasitše seo se kry-ileng se ya pele o ye go se tšwetša pele nakwa go dula ka gae a e gona keletso re ya go thuša ka taba ya pasa keletso o tšwela pele go dula mo go wena ga o sa ne nakwa go dula nako ya gago e ya kitima lapa le o tla dulang go lona keletso wa re ke dutse go lekane ke mo tla ga lapa la mmago wa tseba re ngwana o la geno ola o mmeile ka gare ga lapa le ileng gore o a tseba gore ke ga mme nakwa go lwa le ba keletso e tlo go diba kudu e tlo go bušetša morago kudu mo kgopolong ya gago a e gona mo go wena dintwa tše di fitlhile ka nako e rong mo go wena so di tšee o di beele mola o di tlogele 5 years o tla tlo di bona after 5 years le gona go bohlokwa gore o tlhošetše dintwa morago nyaka lelo tše botse keletso nto e re santseng re e dire gone jwale re swantse re go thuše ka gore o applye keletso ya sekolong o phasitše matriki ka diploma hloka pelaelo kua pele ge e le gore o nyaka go phasa o ntse o ya pele ge e le gore o nyaka degree o tlo no feleletša o e kry-ile degree eo tsela e right ya go shifta mo gae gore go se ka tla kry-ya go o dutse ka mo ga mme o go ne dipolelo go o dutse ka mo go ne dipolelo ka o dutse ka mo o ne dipolelo keletso tekele sekolong o nkwela ke so ko ya sekolong bjang ka mo stile sa seka case keletso tšewe di tlogele ke boditše sesi ofeni ya gore go tswa go yena gore wa go swariša goba o phumula molato na keletso e ya sekolong ge e le gore maphodisa a tlo go swara a tla go swara o le sekolong ofeni ya o tla tseba yena gore no keletso gore ke nyaka gore o kreye nako mo kgopele tshwarelo nto ya gore go swarišitše e šale le yena o nkwešiše wena o focus go tše ding lebelela pele keletso tlogela go lebelela morago o ne ngwana geno a nyakang gore o mo godiše mmago a gona o nkwešiše e tswa ka mogare ga dintwa tše tša batho ba bagolo go lwa le mammang le mammang le mammang ande nto ngwe ke nyakang go le botša keletso ga a le sekolong ge mme wa ka mo romela 10 ranta goba mme o la bere bolela le yena ka mo romela 10 ranta le seke la lwa le bona yawo no re go kwele oki ntate moremi nna ntho nka go botsang yone ena o a bolelang ka ena gore a monyake
ga ke na go kgaogana le ena. ga bjalo nna ke na go go irela pasa ke Wa ntho bona? e baakanye. So keletso it's better a tlogele o ntirela pasa le Yeah, go ka e le gore wa tlogela a ke na go kgaogana le Bjalo a go ena direla. mama ka tšeno. mama a ke re wena le a ke re wena le Sa wo le ka tšeno. ema pele keletso a ke re wena le wo mo mogaleng lealwa a re utlwane ke kgopela gore go ntjwa le keletso Kenya moo. keletso e tswa gare ga dintwa tse e tswa 8 e ya sekolong keletso e ya sekolong o tswe ka mogare ga dintwa tse kana tate morena pasa keletso e setse gore nkere ke irile karatela ya ke le kwele go ntjwa le go šetse 5 minutes ke ya malome kakapa 5 minutes ke ya gago no nna ke right prof e bona keletso ke right ge wena o ka gapeletša gore wena o ya ga mang wena ga o yo o ya ga mang o re o swina mang nako go sepela ya gago nna ke botša wena nako go sepela ya gago wena o ka no re nka no re kampane se ke la ndirela pasa kampane keletso e tswa ka morago ga dintwa tša ba o tsebe se ba se bakang ene wena focusa lifeng ya gago ene mama a ke re keletso o phetše ka mola moragonyana o tsebišitše ke lena wena le mme o lokiša ntwa tša lena le le ba babedi ke kgopela le di lokiše ene wena keletso ya sekolong re ya kwana kere o applyile A ke so apply ke emetse pasa. o emetše pasa Ke tlo tsamaya ka June. o tlo tsamaya ka june gahlantšha mogala bola ausi maria ausi maria a thuše o keletso ka pasa ke ne bonnete ba gore pasa beke e tlang e ka tswa ya gago ausi maria o no lebelela gore social worker o pušitše go fihla kae a bereka le yena social worker pasa ya tswa ene mama ge e le gore keletso o kwana le o tlogela go ria keletso bobe ka lebaka la gore o kwana le mang motho o ke motlogolwa ke ngwana gago tate morena o mmona auso Eh. setšhaba sa ntwane ka moka sekela sa nkutlwa ga ke monyake Re dumelana- ngwanake a ke monyake ena wa bona ga a ka tswa ka mo morang mmeo nna le keletso re tlo boela ka mokgone ntse re phela ka teng Gomme ya mara ga lona, se ntse a le pisi le auso a e tlo ba teng Na eo a ke ke. jaanong re tlo bona keletso keletso tlogela go kgantšha dilo bophelo ba gago ka gore wena gore o riela bo manfeiva ke re e tswa ka morago ga batho ba Le ena o ke tswa ka moraga ga tswa ka moraga. keletso ke re ya pele tswa ka morao, nako ya sepela mfo tswa. o ka kgatla wo wa bua wa kgatla wo go sepela ya gago nako ke modibo nto e leng mo wena a o e bone wa e bona family e ne generational cares lebelela mmago a ba le pasa a wa ba le pasa kokwa go shu a riela o la pasa o ra re le wena morwago go mbola ka sebe le pasa ene o thaka gore o ka ria o ka tla wa fetša o e ba le ngwana family ya geno e ne mathata mo ene family ya geno go kitima boloi magagesho nna ke a leboga malome ka kapa nna ke tlo ya go ba thuša ka kua lapeng ka mathata ba neng le ona ka ba hlapiša ka mokgwa ke santseng ke ba hlapiše tshwarelo e tswa go motho go tlo tswa go lena gore le a swarelana go ba le tswela pele lelwa ge lelwa le tlo lwa ka bolena nna ke gona mara ntlo le rwele ga e tswa le kgoši o le boditše malome ka kapa e le gore le yalwa le tlo lo tipiletša dira di a boa di a lesega di a ria ka mokgwa tsona di nyakang keletso re boletše le yena a se gore a re kwa keletso re kwele go tlo tswa go keletso gore yena o kgetha eng mara rena re gona go support-a keletso ra e sekolong re a leboga moroka le ka ba fa di-phone number difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 magagesho re lebogile kudu a re tsweleng pele go thekgana ke leboga ka mokgwa le re thekgileng ka gona mo letlakaleng la ntate ka kapa le ka mo go dr moremi re lebogile thata keletso nkwela kere ke tlo go fa difounu tšaka wa mfounela ra go thuša ka di-application wa ya sekolong wa shifta ntwane wa ya go dula pitoria wa fodiša hlogo wa boa gae o fenia le wena santse o ye sekolong thank you mothele jo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re a leboga tsebe ya gago ye o re adimileng na go tloga ka area senyane o fitla ka ona motsotso re le go ona go tswa go nna ke le morwa motšhamaubane ke tšwele